Ayaki Ponka. You did my way, no pay. Oh, may Yachi, I shall cry no pay so. Yamu Yajma. Amen. Amen. 0593406565. Madam says special good morning and come out Kwabena dance. Hi Katie. Brother pay what to say. Hello, good morning. Hello, good morning, Hitman. Maybe I try for say. Dixon Badako. You. I don't pay any Yankopon say. That's in Yakonya or the Adome. I don't pay Kijampon, Yankopon, Basayadom, Asse, send them swimming when high side atom, Medana say. After the messages, that was you, but then I say, a baby as mine and or mangana, or man pen and I will follow me, Medana say. I'm a DLFM covered by on the edge my for Hitman, Sammy B. Munamakan. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Brother. Yes, sir. Brother, me ba just akwadi no pe wa pom to say. Brother, pa cho me ho na so e. Ami ado me ho ye papa pa ye na nyame ase. Brother, ano pe da sinin krasha odi amaye. Ebufuo anu mi wom. Ebufuo antam wom no. Eya sem kese. Nti esi efe ehun yie wo ebufuo ho. Ye da se pa ano pe me da nyame ase. Ama me so fupeni Honorable Bishop Richard Oche Anyagbede. Denyame asima no me denyame asima masorefo me denyame asima me fiefo me denyame asima mabusua me denyame asima 49 na Asante Zongo Kufiyima me denyame asi ema wo me denyame asi ema DLFM College Association fo nyina ena Alaji Twasonte me denyame asima Obia right me denyame asima mreku anso Amen. Amen. Yeah, that's what to me, a friend. 0593406565 0534 050. Yeah, then you can not pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Hello, Debbie. I don't pay a then Yanko Pass 0593406565. Good morning. Good morning, sir. Me bacho mo fire tishi. Your fire fishing. Ofa ana pay a then Yanko Pass. Yamias, so I'm at the Peviachi. Yes, friend said, maybe a bit Piero Pierre Cocopenan behind on Phantom Court. No Phantom Rassum, Jumbo, yes, you came. Amen. Amen. Of fire that's a papa, so won't so what to me, a friend. Yeah, then Yanko Pass, I'll pay 0593406565. Hello, good morning. Good morning. Doctor Mentrim Penas, whom I pay what poem to say. The Uchisian Pono and Daurama. Mentrim and what to top and now, maybe I say, and what dinner so at the Yamia says, say, what shame so between Cremo, many ma. Now, it's in common of prayer. Now, tactically, no, I said that, and a bit ma. Uchisian Ponyankopua. Or shame me no Minusra. Your home and myself. When I'm also a Yamia, I did not sort of penny. Pastor Emmanuel Ayitivi, a Pentecost to software. To whom on a district pastor I was whom and no free war. Pastor Yima, and so I shuffle a grace power ministry as a fumu, our Krawa Kota, and okay, the dark Namesaka Sepa, Eddie Manieta, Man Trempana, the Macason and what we read. Macau, now the young coupon, Ayajuma, and another thing. Man Trempana, pay that's a papa, so to me, a friend. 0593406565 0534050199 live on Facebook, live on YouTube. That's one was share link number for Frubin so to me Hribiano pay. Good morning. Good morning, da. Pacho mo hoye de. Me pacho nya me ado me hoye papa pa your friend saying. Pacho e friend me Messi, that's a free basically. Messi ado pay na Nyankopon say. Pacho an pay de nya me ase. So a man na wa twin so asa ko asa betuye ai na Friday. Dan ase bebre. Me dan ase o mu kwa mo amugu stadium ho nyina ra ne bo mo ho ban. On hwe mo so no nyimu free sane amane mu.
Medana se ama me mane me nana no nyina medana se ma busuafo nyina dom medana se da amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Bakobra. Mrs. Minta. Yes. Tell my community too. Bachono. And I'll pay what to say. Bakobra no ye pan and pacho onto it. Yamia don't mention me who your papa, Payan and Yanko say. Bakobra no pens me then yamia see, and they are much a market deal. Yet swimming yon kuni passy and now no pay ya. And yes, fake. Busiano dim. Now, me fear now no pay boko, bonibiensi ya. Masa no sa se dan kan your boss so near asase ya. O ma na dum ni ne humo bro so me ni me fie fo so. A na no pay ta chemada bodwem no moje die mu afu stand ya ye yo krati asefo. A ye ti enye ye nanye ye nsanye ye ya. Ye die mu asida e de man wo so ho a ote na hingwa pepe mu. Onko so mba ye ho ban. Ye ni ye fie fo. Ma ba kokra na ewo mu no. Papa say ni onu pe no nim. Oni pe no nim no ye twitwaje fo nto onko so twitwaje yen saa ye ni efie fo ye ma ye kunu num ebusia something ye de ye ho hye ne nsa da kobra anope so nyame nshura Amen. onye okese ade ye fe na ebufo wo so obi twitu a onkuni party se ne bu afu ne bu afu ubie wanu ansam a obeka no nanso ewade hu ye mobo akoma ne ye ne dia so hini mpo akoma na dane nsem ma ne dane to bebi opa enne ye stress won fa ne sanka ya akoma na ejidi se ebufu stay ye niam pa na nso ye behwe ye hu yi na ya soto ya kwan yi e slave so nko so fa wona nte na no pe obi obetu ne nan so obe studios wo no ewade ye ne boafo ondi na enimu kan ombo mu nyina ho ban soronko e wo Yesu din amen. Amen. Yeah, that's Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Hitman. Waba ya ejiwa magi. Wabudi na me say atono. Like she ayo. Yeah, they are sidam or they are sifunya nkopon wa. Wa hwe yen so akra yen so amade patwen yen. Ono no sha abofo ma yen yon. Ye die sorry yen basa kesi kra yimu a. Yen fa na sidan ni de biarada. E they are sidam no anope me ne me ma. Me ne me nananom. Me ni me fidu ya mu ni panyina ma pamfo. Ye dewrade ase o de wa ye kwamana wonso ne wabusua samene na busua kofini na busua DLFM abusua kase a ye nyina de ye ho abedom bi ye dewrade ase ma obi bia kra ne na defini ne fiba enkanka collect so ewrade nhwe ye nso no mo obi bia ho ma mo bi ho an masam no nkora yan so ye mu abia o my Ghana e dewrade ase ma o my Ghana ye dewrade ase ma mu mofra emu youth emu mpanifo obi bia defini ni fiba enya sumdue nkwale ye ekosko awrade ntutu won anamon nsisi ye won wegu boarding house awrade nhwe won so anopai enframe yanto ye ntiaka awrade de acha ye nkwa enti na ese ye de aseda na moto yatufu nyankopon kwamra no pe oni nyame nya adwuma Anti magi nyankopon enka won so ho. Good morning. Binya wachio Asante Zongo. Papa Anope wapom te say. Ososo hia gafe huwa na dawroma mabedu ha mabeti unkan die ehu se waye di nyina anapo yin bi ti ko wura ko firma ene atima ge ma me ma se ene ko ye fiada boja ye me pa chaw bomonia na humi mobo na fo waso fami na mi nyini nyankopon no aye hwehwe nyame sum no asa na wawo yes, my daddy, oh, that's a day. He's going to be someone. I say, no, yes, Amen. Amen. Asante Zongo 0593406565 live on Facebook. Ubano wa share link no ama ofufuro bi nso atumi ahwedwumadi ne bi ene anopay. Che taxi driver the message of anopay. I say good morning. I've seen Friday today. All I will say is I thank you Jesus. Che taxi driver messenger whatever anopay no. Augustine Coffee Eddie Free Tema Community 11. I say good morning Brakwa. Thank God it's Friday. May God bless me and my family. Augustine Kofi messenger what you about no pay no. Good morning. Morning, Hitman. Me ba chair for say. I try to be Angela, make us free in some. Angela maminti wanna pay.
Pachua no permetto mi drum de ashena mi. Tuningina. Ida ye bimo nyame asida ye bimo nyame DLFM asida Yedimo nyame Yedimo nyame Yedimo nyame Anope me da Nyankopon ase sɛ ɔde me nkwa akyɛ me ne me mma me da na si bebree ɛwɔ ne bambɔ kɛseɛ a ɔde abɔ yɛn ho ban Edanasi bebree anɔpɛ na adum si. Amen. Amen. Yeah, that's a so what to me a friend pay. Kwabena danso IKD kwabena danso sa no pay. What the Nyankopon se papa one na busu asante nyina so what the Nyankopon se. Kwabena danso messenger what the aba no pay eno no. Good morning. Good morning. Apomo. Me pa cho me ho ye papa pa ye fro say. Area mama pram. Area mama no pay ye na Nyankopon se. Anɔpɛ nso me de radiase. Sɛ anɔpɛ wa ya dom. Ami ehu adike han asidankuto na medema no na misa de rade ase ewo mumu so mu kra ho eni mobusia eni e ma mi odobro ni de rade ase so wa ya den anti magi miti mam ni na me ni age eni asanti zongo mi danyankopon se e ma wonyina wo kra eni dora ejewaje onu sanope otie yempa onu sumi de radiase emanikra. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, DJ the Hitman. Me pa cho fro say. Kofi man Hitman. Na minti wa no pay. Ada no pay do ba de Nyankopon se. Ewo ni awaya ma ne hwe so pani ne homo bra o de ahwe so do minti. Amen. Amen. Yeah, that's it, Papa Apa. Well, as a bra, I really thank God for the life of my family. God bless DLFM crooning na DJ KS God messenger what the about anope jumedi no so no. Good morning. Good morning, Brakobna. Pache fro say. I'm asia to you make a free afina. Ye na Nyankopon sia no pay. And then I pay so your data for radiasi. Ne ban bonin ne hwe so pa. Wa ma ye de na wo twi we akwa kogu asundwe mu a hwe renka ya. Ye ka ne se ye da na asio ye di na sedaka. Dani de nyina ye di na sedaka o. Ombo ye ho ban hwe ye so. Abra ye na wo twi we a Saturday and Sunday ombo ye ho ban emfa enkoduru Monday. Ye be sanda na se. Amen. Amen. Yeah, that's a papa say one so to me a friend Monica sorry. Also good morning. Hitman, I thank you, Jesus. Amen and amen. Watching you live from Germany, Dortmund. Monica, messenger, what you about no pay no good morning. Hello. Hello, good morning. Me ba che fro say. If I say from Sandra, me pasa fi my freezer. Ma me ti wa no pay Sandra. So from na no pay so me da na me ask. Say yes na what you ask you. Wabɔ meni mebusia ho ban wama yɛ ho amba asɛm a yɛse yɛdanase a nsanda yɛmpa ɛbɔ ne sɛ abra ade ase a yɛmu bi asɔre fo yɛ nnwuma so ɔno akasa mbɔ yɛ ho ban ɔnsusu yɛ anamɔ nsi yie na ɔma ade bi a ɛbɛyɛ wɔ adwuma mu biara ɛnkɔ so yɛ mfama yɛ na yɛbaa ne mma yɛmfa n'ase da ɛndi da biara da meda na me ase ɛde ma yɛ maame madam president fosu ɔne ne mba ɛne ne busua nyinara Yankopɔn nkaso ambɔ mo ho ban abiri ne abiribia nka da nyame ase ɛdema DLFM adwumayɛfoɔ obia ne ne busua brakwa bana wo ne wabusua nhyaba ne ne busua mo ne na obia ne ne busua ɛne DLFM College Association obia ne ne busua Right, also Nyankopon enka wo ho ene anapa yi man was search him question message or the about Facebook or say good morning. I thank God for his message towards me and my family. Janet say one message or the about us how you doing PSC Kwabena. Thank God it's Friday. It's also my soul day and a happy soul day and come out. Janet say one nana or say to or say good morning from Mutum Force convener of Crossfire Ghana. May God grant you a heart desire. Or no so messenger. What the about and anope no ya for final call and anope yan fasida yan fancy. Good morning.
Morning, Brother. Patrick Frosay. Family, Mam, first fear Abekuma. Ima Yan Yanko Pasiano pay. Me there, I just at the Mawokra. Say, I bring in our solar my chain. Every time I see so my Yetimonka. Now, one number so my yes, yet me there, Radiasi. And I pay me there, Radiasi at the moment in the Bushia. The man on my Ghana as me jail there, my yet me so and up a Yantiat in Carbonivia. That's what Tiasi. I want not to Amen. Amen. Yeah, that's a papa pass one so what to me a friend. Give me on take one message or the about say good morning, Brakwabna. I thank God today and I fear that comfort my team messenger or the about anano pay. Good morning, Hitman. I thank God for the life of DLFM Callers Association. We are most grateful to God watching you live from Spinters, Coca-Cola, ho. And a comfort my messenger or the buyer. Kwabna dance so a sandy we about Siano pay Brakwabna. And then I mean function yam coupon and nemo or papa near doya. Waya mami abreni na menam ka kwa so ekoba twedi ampo abo me ho ban de makọ asan de maba be dua sumdue ma me ka se wrade me do wase adomne nti amen abra dan so dia ode ba no pay no no ade dia sida besi ya na buadi wa heba center for ase wala da Roman also fra wo de wasida ba ya 41 minutes after 6 a.m. here, and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Coming up next on the show, Agudi Amun 70 Adeba, Sports Adeba. Samaya Crado and all the latest in the world of sports here about Evans was some payment in the message about no pay. Oh, I see what here Jumadi on the live from 10 community to 25. Ghana that was Sebra Kwabda. I don't fear that. I need a bed to Jabruta. Everybody say. For the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, Amade Share, your son for Luxury Comic, took you to be mute. Sada Power per Sports, Papa Petia, Fower Feed Yeneto, DLFM, and one a DL Power Sports, Echegu, Ewo Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pa, Nekoso, we are Fanina Sports, no, and one Echegu, DL Power Sports, Luxury Comic, Messi. Into baby. Yo, you don't know upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports won him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumediano, so Kujo Crunch in him. I mean, Tipu. Spring it off. Now, if you want Sambra back, as I said, you're my Dunkunim. Born of my head. My
my shit go. Mon spring it off. Now for mon samra back. Mon spring it off. Now for mon samra back. As I said, you're my dunkunim. Bono cry my head. My shit go. Munka shit go. Wavasu I shall go near Bianca say go. Bismarck I do say Atanasiano pay. I would use a maybe say good morning. Mr. Hitman, good morning. I don't pay what to say. You are doing one thing. And it's a beautiful Friday morning. Yes. And they fear that. And then so the way hitty and they jet the bruta. And they jet the bruta. Friday do Friday biana a yakanawu. Yes. You met you for na akonya. I'm a one swak and the echoes one patem. One brono what is so. Yeah. And you are to the din second. And an pay in some one my Becca or Ghana papa. And a peer bedroom come. Yes. I go to Samaya crowd. Can't catch a Lumba. In super natural mineral water. Man bize ubreni Ghana 40. Voilà busuya memo achibie memo akwaba famra deal 106.9 mega so amre wedu yada agude mu nsem no ana ebesomo adwumade yiso weno e anopa weno ade e kan sani da so mo bia adwumade asujua what the godfather Mr. Hitman kan na eya Friday asujua akacho ene kan e ye bema Ghana fo na obi bia ana no pa odi ne kasa fide na to deal 106.9 enso akwenya wonso de wadwenkyera na sempo no de sefata se empanifote enso adwumade yiso no mutu anamon yade nyina bema na bibi bia kwanka odwumade enso medusun de agudie mu nsem midino ade besima kadu sei feme mampise ya transise dia na se dwumakuo baako amona woso ase brano biamboa ya da agudie mu nsem no eba we no eye lumpa super makacho dada sa no pa ubeji bi ubabobɔ dwumade bia udi ade bia nso eye nipa nhyiam die anase nipa nkita odie bia de mawonsan kan lumpa super ni bi na bibi bia nso nkwankan lumpa super dama ya de agudie mu nsem oba amana komo pina wa ha sanso na fisam bebre na enso wa ha yede ni nyina so be so ma no pa dwumade yiso na bibi bia kwankan be dwane show no live on Facebook eye capital D capital L 106.9 images audio nyina enso etwagu enso homa bibi bia enso kwankan yes yan komo na ase dia ehase enso da film kofon cross amana ne komo no yede later nyina so guo na wonsa kan na ampokra dia kwane dia bana bibi bia kwankan na we no ye shots ye ade Africa Champions League makacho na watwa wie matches audio pio and 2 games betojwa uko PMD asen na community ala libertrefie no ne club na friends say young apostles anaso we no young Africans on bebo Mamelodi Sundowns and ala Oduma enso ebebo we games a me patwa no etojwa enso e CAF Champions League na so yede ni nyina so ma wo dwumade ne so na bibi bia kwankan yankopon ya demada china matches audio pina so Power Dynamo and club na ye friends Rivers United, Esperance de Tunis, and Simba FC, Sansua Ana Kabili, and the Far Rabat, Bekani, and the Pyramid Way, and Suya matches and Yamia Dumadochina, and Unsu Toja our CAF Champions League name, Yadini Naso Suma Jumedia so, na Sunday matches I would do so, Eweno Aya Center, Lolu Popo, and the MC Oje, Sansuana State Malian, and the Petra Atletico, Wayan Suna matches I would do, and Unsu Chagu, every CAF Champions League na so yadini nyina so so ma dwumade enso me patcho efie ni so kochirem our CAF Confederations dia USM oje and club na fence we no Joliba nyame adom oje china game na baso na Sunday matches audio pina enso ho me patcho kopie ma say na community we no Nairobi United and club na fence Azam Zesco and Kaizer Chiefs San Pedro and Olympic de Safi Sansua ana Singida Black Stars and Otoho Doha also ebebo Sanswana RC weno RC Belouizdad enso ne club na friends say weno Stellenbosch omonso Edinburgh Dam so without AC any club na ye friends say Maniema and Zamalek and club na friends say Al Masry we yansu yankoma meno ka say every CAF Confederations na so ya ba jade ni nyina so somo ewo dwumadi kase so makacho dada say ubetwa ni show no live on Facebook capital D capital 106.9 na say on say to dwumadi so na bibi bia kwanka udru ampacho ube like page wi a wapia share no wonu afoforo bi nso nya kwenya enso atimi ahwe bi na bibi bia kwankan enso dwumadi enso yemfi CAF ensensem nim ana sen komanim na yemfa ye nso nkyerem
ɛwɔ the 5 major league across Europe yɛn hyɛ aseɛ dia yɛ hyɛ aseɛ the free French league and a game baako hɔ when no FC Auxerre and Paris Saint-Germain bɛbɔ nyankopɔn adoma dɔ ɔkyena games awudo pina nso bɛtɔ dwa ɛnso French league anim Rennes ne club ne French Saint-Laurent Le Havre ne Monaco Olympique Marseille nso ne Lens no matches ano nso tɔ dwa nyame adoma dɔ ɔkyena yɛde nkɔmmɔ ne pina nso so mo na Sunday games awudo pina nso hɔ FC 90s and OGC Nice nso na Brest and Toulouse Ment nso ne club ne French Olympique Lyon Paris FC and Angers Lille Metropole nso ne Strasbourg wey nso ne games ahodoa ɛno nso efrade e kan se we no French Ligue 1 so eba yɛde ne nyina nso som odwumadi nso yɛmfiri ne nso nkɔkyerem ɛwɔ German Bundesliga nim dia ɛne game baako hɔ we ne St. Pauli ɛne Hamburger SV nyame adoma dɔ kyena matches ahodoa pina nso hɔ we no yɛhyase a Bayern of Leverkusen ɛne Werder Bremen Bayern Munich ɛne Augsburg Eintracht Frankfurt ɛne Hoffenheim Sansuana Hendiem ɛne RB Leipzig Mainz 05 ɛne Wolfsburg Union Berlin ɛne Dortmund so bɛbɔ weyɛ matches a nyame adoma dɔ kyena ɛno nso twagu ɛnso Bundesliga na so ɛyɛ yɛde nkɔmmɔ ne pina somo ɛwɔ dwumadi nso na nyame adoma Sunday games mienu hɔ Borussia Mönchengladbach ɛne Stuttgart yɛbɛbɔ Sansuana Freiburg ɛne FC Cologne nso bɛbɔ ɛno ɛyɛ matches a menu kasa ɛno nso etwagu over the weekend ɛwɔ Bundesliga na so ɛyɛ yɛde nkɔmmɔ ne pina so somo ɛwɔ dwumadi nso yɛmfiri ne nso kyerem ɛwɔ Italian Serie A ne mu dia me patro ne game baako hɔ International Milano ye 20 friends Inter Milan oni Pisa ebebo nyame adoma da ɔkyena games awudo pina nso betwagu enso Italian Serie A na so ye Como ani Torino bebo Fiorentina ne Cagliari Lecce ani SSC Lazio na Sunday games awudo nso pina etwa so atoja enso Italian Serie A na so ye Sunday games ni sei ana unkomotia Sassuolo ani Cremonese bebo Atalanta enso ne Parma Genoa ni Bologna Juventus ni Napoli ana AS Roma enso ni AC Milan we enso ni games awudo eno nso twagu na Monday game baako ho ewe no Hellas Verona ani Udinese we enso games eno nso betwagu enso fi Italian Serie A na so yeba yede nkomo ni pina so somo ewo dwumadi enso yemfiri ni nso nkyerem ewo Spanish Premier La Liga na so ya ene game baako ho Levante ani Elche bebo na nyame adoma da ɔkyena no games awudo pina enso betwagu Rayo Vallecano ani Osasuna Valencia ani Espanyol Sevilla enso ne club na je France Athletic Club Bilbao Villarreal ni Real Madrid zanso ene nkomo a efi slade against La Liga Santander na so yeba yede nkomo ni pina somo na Sunday games pina enso betwagu ewa La Liga na so ye Atletico Madrid ni Mallorca Barca enso ne club na France Real Oviedo Real Sociedad ene Celta Vigo ana wenso Alaves ene Real Betis ano enso ye nkomo efi oba yede ni nyina so somo dwumadi enso na Sunday game baako ho Girona enso ne club na je France Hetafe we ye ne nkomo eno nso firi oba yede ni nyina so somo ewo dwumadi enso na bibi bia konkan na ewo EPL na so eno games ne hyase nyame ya doma da ɔkyena West Ham ene Sunderland Burnley ene Tottenham Hotspur Fulham ene Brighton and Hove Albion Manchester City ene Wolverhampton Wanderers na Bournemouth ene Liverpool na Sunday games awudo pina enso betwagu Brentford betrefie no ne Nottingham Forest abo Crystal Palace ene Chelsea the Blues ana club na je France Newcastle United ene Aston Villa Arsenal the Gunners enso ne Manchester United wey enso ne nkoma efrade e kan se when English Premier League yede nkoma ne pina somo na Monday be game ba kun so afiri ho when Everton enso ne Leeds United no nkoma efrade e kan se English Premier League na so ba yede ne nyina so ma e wo dwumadi enso maka kro wo ba join show no live on Facebook capital D capital L 106.9 na chese won sanso to dwumadi enso bibibia kwanka yemfa nkoma kakra nsomo na yenso dwumadi enso dia me pa atwa kwada na je friend se we no Casemiro wakwadi nkoma ache Manchester United impanifo wasi season we ba we ya okoduo otono odini nkutu ade kan se ni nkuku ne nkake guo ontimi ntoaso endi dwuma nso Manchester United biem eno ya nkoma akwada na je friend se Casemiro nso akwadi yede ni nyina so ma o dwumadi enso uni makwada na je friend se Pedro Gonzalez odini dwuma map FC Barca me pa atwa akwada no wapira omu UEFA Champions League game omu kobo no abrante no enso a reporter mete ene sa kwada no betrefie 1 month webe bosome ba kwa
we de anim de akwada na je friend say Pedri Gonzalez ono ntimi nsi akan enfoma Barca enti nyame adom over the weekend amu game omni Real Oviedo bebo no akwada no mbo Champions League game omni Copenhagen na bebo akwada no ntimi ntina mu ndijuma ana afe krampo no Mallorca ana afe Levante games a wodo we nyina akwada na je friend say we no eye Pedri mi di no nkomo ontimi ntinam enso ndijuma enfoma Barca na report amete ene sese bibia nso ansesa anhwekra Elche enso ne Albacete ene Girona game ni nyina akwada na je friend say Pedri Gonzalez ono ntimi ntinam ndijuma enfoma Barca eno nso ya report fi oba jede ni nyina so somo na me pacho 90 minutes no omo paper we na paper on about agudie mu nsam dia 90 minutes omo bon modem pa omo so shortlisted 10 ade kan say most ade we na best players first 10 best players won ana 90 minutes and so etimi akuchegu nkata so jede nkomoni pina be somo na sei na hon komati omo si Leo Messi wi ase nyina ope enipa na sempo no footballers a oma bakọ eni mpremprom omo dijuma ana sempo no omo gusu si akan no first 10 dia omo si Leo Andre Messi kuchitini akwada nedi kan ana fe krampo no Maradona etoso mienu World Pele enso etoso miensa ana be we no Beckenbauer ono so toso na Johan Cruyff etoso enuma na Ronaldo Nazario we no Brazilian Ronaldo otoso nsiana Zizou Zinedine Zidane ono etoso so Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos ono toso watwe na panina je friend say Michel Platini etoso enkwana Roberto Bueno Baggio ano so toso dia no 90 minutes nkoma omo dia beja no pa yede ni nyina so somo ewo dwumade ensu na ukopiem ewo Barca anase we no Spanish me pacho Super Cup e man from dia El Clasico ba kwasa set when game between Barca mano and Real Madrid mano nyankopon ya adoma da ochina to dwa di akire de beto from bia no empo ehwe semia Barca mema no anase mrantia no echi Madrid mrantia no gu amo no sansua na maba no so be yegu Madrid maba ni mu dia eno ye be di akire enkomo de beto from bia man de betrasia ye de ho report so be somo ewo dwumadi enso Emmanuel Adebayo former Real Madrid player na wakodi nkomo was first time ono so ekodu Real Madrid team no no me pacho was training ye show mo say 10:30 na Obia report enso training grounds enti 8:30 no wadu ade kan say madu training ground wodu wana so Obia ni wo hu Obia ho na ohu apani baako wenu na ye ade kan say omo fisio no ana obopino ka say 8:30 madu I think say me na me first person to share wudi agro uni mo pani ye friend say Cristiano Ronaldo Nazario dos Santos Cristiano Ronaldo masa wono odware o wa boda odware enti Ronaldo ne de eba discipline level pa dia masa panino ne modemo konkan eno nso yankoma Emmanuel Adebayo enso akwadi yade ni nyina so somo ewo dwumade enso na me no kasa ide me pacho ade kan say give me sports omo nso at the first 25 greatest Premier League managers of all time no enso etimi aba na mo say English Premier League nim no me pacho coaches a omademo konkan pa first 25 dear say na unkomate Sir Alex Ferguson ono na odikan Joseph Pep Guardiola etosumienu Arsene Wenger etosumienu San Jose Mourinho tosu na Jurgen Klopp etosuenum ana Carlo Ancelotti dadon ono etosunsia Claudio Ranieri etosunso na Roberto Mancini etosunkro Antonio Conte etosunkro Mancini tosun watwimom ana Antonio Conte tosunkro Kenny Douglas etosuedu na panina Jefferson Rafa Benitez etosu duba akona dumienu no eyo panina efense David Moyes na dumiansa eya Harry Redknapp ana fe kwampono Manuel Pellegrini etosu dunai Mauricio Pochettino etosu dunum Sir Bobby Robson etosu dinsia ana panina efense Kevin Keegan etosu dunso na Sam Allardyce weno eya Sam Allardyce otosu dunwatwe ana weno eya Gerard Houle anonso tosu dunkro ana Mikel Arteta ono tosu adonu 20 ana me pacha ana panina efense Brendan Rodgers etosu adonu baako Martin O'Neill etosu adonu mienu ana panina efense Roy Hodgson etosu adonu miansa ana Anna Slot Liverpool coach no otosu adonu 924 ana Eddie Howe etosu adonu 25 Jaden Common Pinanso Somo emenu kopa yentefi amanane komo no yemfansi ni ahomeso DJ Marion power to the bumper man say yes we are joining show no enti images out do ni nyina edi local no efi sam komo na ba ubon say odini nyina so ebesom ye homeso na yentinsi form yemfa fi sam no enso emesom
right inti yantua so yegusu sinkonya so yade agude mu nsam ana edeba so makatro se na efiada anano eye boja ye wahu makatro se dwumadie na nanso kana unso beba yebema nkwan godfather betra se obema nkwan ahoma ne yebe biatum afe unso ba bia utie efri achichi ne bencha odo wadwenkyere beba dia ha so anase hawo anase koso oman ni mu a edisa fotampo se timamfo yeka na mpanifo so eti no asupam na omede kwa dwundwuma di dwuma anase mpo no etu ho na moma ni nyina de brow ewo dwumadi enso ena enso e boja ye freaky friday efiada ye ntufo ye ntoa so ye mfefisa moboso ne mra kan ketes Lumba supermarket unse can be bottle form ana fe kwampo no sashi entutimi nkase sebi usika nso bottle no enti unya Lumba super ni bi no bottle no ebi o sanso na sashi eno nso bi o eno Lumba super o madama no maso ya yade agudie mu nsam no enso e ba ye nhya ase dia ne ya hya ase the feed the senior soccer team the Blasters of Ghana so ye Makacho said June July ya winning say World Cup 2026 ni baso na Ghana reporter meeting say on the 27th of March me patcho any on minor your friends say Austria je bebo friendly game me patcho 3 days later je no minor friends say Germany and so be trust way e ya hoboa akansie and say yes you know ahoboa bo akansia je di ko face on minor friends say Panama England and Croatia and so World Cup na say eno ya nkomo afu ba ye di nyina so somo na enra ukopiem enso ewa bankasem dia me patcho her excellency Jane Nana Opoku Agyemang vono vice president enso de the Republic of Ghana and komo pinanso koso na ma me no ye ma me pani vice president her excellency wadin komo we no efa de cancer sports fan no na komo pinana ma me deja yenti komo ma me her excellency Jane Nana Opoku Agyemang edituja. I hear you on your fund, and I want to urge that we find many ways of populating the fund, of raising the funds, maybe beyond appeals, even creating the facilities that generate the funds and taking very good care of them. So talking about the management and so on were very important for me. And then the area that you also talked about that I find very important is, I mean, in your achievements, is to ensure that there's security, that there's proper screening, because we don't want people to suffer unnecessarily because of the discipline they have chosen. Way Her Excellency Jane Nana Opoku Agyemang Faweno vice president and so the Republic of Ghana. Yes, Yamamia Dinkomo and so for sports fan into sports fan dear and found say we attack one do utumika on athletics for no and na sempo ubo football badminton we bia and so on binti na mamia Dinkomo and so the man yadi nyina so somo no we anso a odinkomo for kwanya yebefa so a yensa bekasika and so akoto safutunim. For your concerns too, fund release, I hear you, and as the chief of staff said, we are collating these and we know where we should direct them. Everybody is talking about that particular item. You know, we're also watching some of the commonalities as we visit the ministries to see finally what's the image coming out and what should we do. Because when we put you in the ministries, it's not to abandon you, it's to ensure that you are doing what you need to do. Her Excellency Jane Nana Opoku Agyemang or this Ankomo and so some ya didn't so some Jumadi and so honorable minister Kofi Idi Adamson and the sports and recreation as well no sweat didn't come after saying a year appointing and Asempono getting into power and Asem getting in charge and so Ministry for Sports and Recreation as well. Yentie honorable minister Kofi Idi Adams. With your support, Your Excellency, we have been able to clear debts, old coaches, some as way back as 2020. And these have engendered confidence that government can be trusted. And that when you go into contract with people, they would have the belief that you would pay. Unfortunately,
same cannot be said of what we inherited. And my president of DFA will tell you he is in the possession of a letter that was written to them by the U17 head coach who led the team to qualify as in 2016, where some bonuses were outstanding, and the government that took over from the John Mahama government in the past refused to pay these bonuses because they claim the qualification happened under a different administration. Honorable Kofi Idi Adams, Minister for Sports and Recreation, and also I didn't know this. I'm at 2 hours. See, we know I'm buy no coaches out to ananka or mine to Amukenina. One under the auspices of His Excellency John Dramani Mahama and Yamame Her Excellency John when a Jenano Pokwa Jamai. Ometimi aboama ya jisai kani nyina fiwa ma ese no Ghana yantu Obia ka no nkoma Minister for Sports and Recreation ono abu Kofi Adams enso ya de sum ya de nyina soma na wase di nkoma kakra wase omo ba ya no entutu ya papa ene nyama papom de agu akwam nti Ghana Blasters budgeter empempia ya de tournament no ometimi save bese $700,000 eno honorable minister nkoma yentie se no kire nisem. Your Excellency, the Blasters budget rationalization. We've worked together with the FA to make sure that we rationalize our budgeting and release processes. And this, in a way, have saved close to about 700,000 in 2 games involving the Blasters. Because in the past, we used to do as a ministry almost about 2 million. But with this rationalization, we are doing 1.3 million for 2 outings of the senior national team. And all these have gone a long way to build confidence. And the players did not suffer. The technical team did not suffer. They continue to receive, Your Excellency, what is due them, even in these savings. No, openia Jeffers honorable Kofi Idi Adams and this and common somya Jadini and Soma over Jumedi and Sona. Now what you Ghana Premier League games out do Pina or when a week 20 and a game back Kubetoja and so our the University of Ghana Sports Stadium Dream Selves in young apostles babo game ne paso 3:30 Nyamia Dumadochina 11 wonders Ebetrefie and so our the University of Ghana Sports Stadium on has to focus Sunday games out do Pina or Kumasi Asante Kotoko ne Basekoli Stars Swedro All Blacks near Diana Mediama Sporting Club ne Karela United Bechem United and Kwando out of Lions Hoho United and Vision FC Anna FC Samates 1996 Nations FC Brekum Chelsea and Bibiani Ghost Stars and Swebebo way a matches Namia Duma weekend way and then Sutoja our Ghana Premier League in Yadin Komani Pina and so Elsuma Namino Kase dear Ghana Olympic Committee no amonso first scholarship ama baba na ye friend say Elizabeth Sewa Odro eno ono odini juma ojudo sansua ana Henrietta na ayele ama ono eye taekwondo omatimia ama omo scholarship me patro 2 years a day nim there omo ko France any Germany na so omatimia ko bobo mo ahead of my Enquires 2028 Olympics games ebekoso eno ya nkoma efi oba yedini nyina nsoma ewo dwumadi ensu nyame ya dwuma do china game 11 wonders enso ne Accra fo kebebo no Penina Jefferson Masawu Didi Dramani ono ya head coach adi man 11 we no eya house of folk the Continental Club Masters wedding koma kakra enso afa 11 wonders team no yentie Masawu Didi Dramani. Yes, should not deceive people from what they do. They are one of the finest squads in the league. They play more free flowing football. They keep the ball more, and so we try as much as possible to close spaces that they will create and then try to take advantage of their vulnerability in terms of how they defend as a team. And so we respect what they have in terms of their ability to keep the ball, and then we also try to exploit their weaknesses in terms of their inability to defend us. No, House of Folk head coach Masawu Didi Dramani and this and come away as someone Yadi Nina Soma, Ewo Jumadi and so now we are and so on to us so as so you're ready and so came 11 wonders.
we really condemn players on when they make decisions that need improvement. We rather use those mistakes as learning paths, and so the videos we saw in our highlights based on how we defended, we also need to improve on how we defend in the last third, and also having the ability to take advantage of weaknesses of opponents and then do. Masawi Didi Dramani head coach Adema Accra House of Folk and this Sankomo Jai Jadini Nanso Emma O Jumadi and so Opanina Jefensa Abdul Karim Zito Namia Duma Sante Omo Trefio Babaya Arago Promaso Nomine Baseke Holy Stars and Swabo Opanine dem Komoka Krasume Yentie Opania Fensa Karim Zito. Because we need to win this game seriously. We have to take this game seriously, both technical and then the players themselves. Positive attitude and win at all costs. Openia Jefense Abdul Karim Zito and this common eja na Godfather Nyatrasi won Yamfa last story and so na Jempeje Munafe Godfather ni team no and so Emma so na Jumadian in Kani na Yamfa Mesomo ewo Jumadian so weno eye Openia Jefense Abdul Karim Zito head coach Edima Kumasa Sante Kotoko wedding komo and so fan squad no osise say Kumasa Sante Kotoko league wemu and prepare their omono kita the best squad and so league nim. Everybody saw the type of players we are having. I see we are having the best players in Ghana. They only have to team and then change the mentality, and you see the best out of them. No, Abdul Karim Zito, I know this Uncle Jay, my catcher, Godfather Nyatrasi, and T. If it's Samanasa, good yamun, Sama, Bob Wanunano, aha, Anya Dibesi, na Godfather Trasi, I don't see a Friday. Meaning say obesi for mama boys and so dia on the Fridays we say there Godfather out me wonders pa na we see form brutal wonders pa eti yedini ya best man kadu self friend man be say Lumba super dama and ya dia good emu nsem ever Godfather man be say and Friday and efiada until no I say wonders to me see bibi abe kama ya ko weekend o say ya ko weekend be share this Monday ti bibi abe kama bibi abe kama Judy I see. So Black Star World Cup preparation is saying echo. Sisiano two games or match 27th in Austria. Okay. Not 30th in Germany. Okay. We need United preparation. And only a friendly matches. Ahead of the World Cup. Yes. Right. And top games 12 games never born. Okay. Yeah. A big keep boys in shape and a bemo to add on so ne boys no dear say be only inclusion and I say be obi why you be in China. Yeah. And World Cup near my local players in Endoso. Your mom Endoso. Yes. Your man local players in Endoso. I know share in aspect say teams are on ball look at and on scan as of course, every man leg in the Sikabem. Okay, and the side they are fine, but quality they don't deserve to be in the national team. Quality no form. Oh, form papa. Form papa. Last weekend, to the Bokram Pofia. House of folk midfielder Hussein Mohammed. Transfer market for value no 150,000 euros. Now when you're me and keeper is a 17-year-old boy. What the ball in question in 70 say, I don't know. And he Godfather Okas a local boy, so I am from national team. And maybe a moment so. I can barely 4 or 5 months in tea. It be a performance wise, no, it's me quite kind here. And you bet me I didn't sound common. But as a stance there. Local boys in the Akakra. Daniel Kovic, no what to say. Waba. They say they were starting kickball. And the bomb pair say, mobile get into shape now. Match fitness and so what because Oba boy pa. Daniel Kovic. Yes, Oba boy. Right. But that's a best man can do say 14 minutes after 7 a.m. here. I had a deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Yebesi ya. Minia femme waso anyone make kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo bebe ye meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenye duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se Diofosu Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy 1 Wɔhɔ. Afei yɛwɔ modern event center. Yeah, you're very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon dia. Yeah, be a punama. Afei yɛwɔ 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Yeah, Obetumini Wabusfia Abetinem for a limited period. Afei hwehwɛ the Ofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ɛwɔ Obotan so ɛne atechem ya ne nyinaa ɛwɔ Koforidua. Ebrin so behu yɛn wɔ ahwɛ ase. Yɛne fire service station no ɛne di nhwɛni mu. Sɛ wokɔ adenta yɛwɔ frafra ha obetumi afrɛ yɛn ɛwɔ homa yi so 0530458834 ana 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Te sete de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu a menum anya kama pesu papa no ma twomebo. Isu na ka sen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo nom bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kan hwe. Nsu papa ni anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosu canon. They said, why we bush afford the mama musu papa, a Lumba and super. You see about your drama, so any asset get to a cry. They say, I don't know when no one will be a two accoton. Don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba. In super. Sanya at the Fonomusu Pebia Tua, Abra Akosia Ebo Mamania say, Opia Mania Beya, or H3. The Saint on my friend number C 026-3983-801. And I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadenya ewo Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that silver brain. FDA aji ejedi nkratwe atum. Ghana fwe yatia semdene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ban ntade empaboa ene bags de ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo manta de ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts Nina aye Abibek Enterprise Enterprise and the bail aba ne boda from fofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho nina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenhwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. 106.9, 19 minutes after 7 a.m. here. Na ye fear that Anidaso Wɔhɔ Obia. But also, that the Krowa Kratamo Botswana, bro. All the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies. Anidaso Wɔhɔ,
bini obio. Esati enyina so nya peda. Ibidi de biechi. One obia drapani aho. Neka audience wire. Iti mwani mre oyonko. Nadi nyina nyami no eti nyamotre. Sufre unyami. Se amwa. Se nyami pa. Ebiebe ye. Sufre unyami. DLFM 106.9. Se nyami pa. Ebiebe ye. Ana benkrata de nyina bedwa. I sure about Quadio Sammy be at Naziano paid. But I'm a member so what to me and Monsieur. Monsieur who here papa. Water is life. One Monsieur making sure someone Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. And I want you yet. Ready be a woody upon to be a water program be a way. After the four no one 7 swear. You Lumba and supernatural mineral water. You was sachet and your bottle. And it was a friend penny for now place to order 0555274757 Lumba and supernatural mineral water. Friend penny for now for your supply will be. When I walk now, some man and put them from Madame Abanya Mitchell. I don't need a sole distributor or how after 1 mile be 0555 7349401. Mama Vic will fan call spot. Our bed when you're not washing bed or 050 0680 783. Brother, I'm Kwame. Our da command circle station. Our bed Adam Chobano. Brother Kwame was 0244 094 793. It is to see what do when now. One Central University no nobody here in Pepe. For either it was 0246 601 004. Lumba in supernatural mineral water. Wakra tamo boss one here deba. So for Yankupon so one wow. Saying I'm a pa. I don't phobia and what do one birthday your mama happy birthday. Happy birthday and come out Alex Dagui. Alex Dagui. And your birthday happy birthday and confirm out. Mammy brag when your birthday happy birthday and confirm out. Yeah, from Ben Justice and Ponsan. And I'll bet the happy birthday and come out Ben. Minister Kosia Kosa. And I'll bet the happy birthday and confirm out.
Happy birthday, and come on, Rajwa Juliet Sanzia. Happy birthday going out to you. Linda Apia Boateng. Linda Apia Boateng. And you are with that. Happy birthday and confirm out. Chance na pe ko wa krata mo boso no ye de ba join you live on Facebook ba no share link no ama ofoforo bi nso atumi ahwedwuma de bi na na pe live on Facebook, live on YouTube inshaba kwadwo same bi na pe mo chance, and it's a beautiful Friday opening matching yeah me Joseph Brako bi aboko de ya me adome ho and na pe I love your color combination we are yellow yellow sisi day for corner yellow sisi day for corner put your hand for jaw waiting the Kwasamo money palava sikasem sure won say sikasem no ya dia ehon komodo so pa ebi mu friend cash ebi mu friend l'argent ebi mu friend kudi ebi mu friend dwete ebi mu friend money the din do so cash money l'argent sikasem tiano pay obi be free fie kodwa so kwa kopedua oni na busua ebedi sikasem ya o eyesem bebre kwadwa na pe match biem mejo so yo and akwa koye fiada, and we know say ya adwuma da ebena da wuku ada ya wada ene fie ana pe nkoma na me ne atiefo che no na me catch atiefo say anger ebufuo aya susuma obumfu ebufuo say ade on say anger no was spell ya ANGER. Na se wubufu no wa manage ni A na D abehye A nanim na be danger. So we need to pause before we react. Okay. Se yebufu a yem pause asi akasa. Ebufu nti obi a ware abono. Ebufu nti obi adwuma abono. Abufu ma obi dia kasa bia ka kire na adwuma yeni a adwuma ni na anya adwuma ni biem abufu nti wo ba bia ka kasa bi dia kire ni kunu ama ni kun se won ware biem be ma dia abufu Paul by asumene or the prison because of abufu nti. Now what can Ephesians chapter 4 verse number 26 or see in your anger do not sin. Don't let sun go down while you are still angry. Before me no menya bone. Ye before ye kan sem. Before ba ana wo Mario manu nto wanu mu bia mu da. We need to be very very careful. Ebra ye buafu. Enye kasa bia ne ye kan. Mesro obufu a. No very very careful. So when in command pay na me ne atiefo che. Right, men na se na yemfa na se ma yankopon hwehwepo de ahwe yen so aboye ho ban ne nso ode ache yen na yemfa nchi ya mu ode nso ma yetiefo anope wonom etie yen brako brande wo nyina ne se brabo na ye bo no ni ma pi na ewom na ade a ye friend se bufu no ya ade a ebetani pa ho. There is no way say obetina asase we so abobra obunfu da you got a point Jesus Christ kra ne bufu ye but ade ba kwa ewom ne se obufu a ye obibia ye friend self control ahohyeso enipa bi a wuni ahohyeso wa brabo mu no na wa brabo no in fact ebeyira ma pa se wo ye obi a wuni ahohyeso a ebedu baabi no enima bebrebe tumi twintwa wa kwan mu a ebetumi ahaw wodache enti na twerɛsɛm no sɛ de na wo kenkan no se yebufu a emeye ma ye ho kwan ma wia enkonkoto yebufu so menim nipa pi a wonom bufu a omon kasa memetiwe eye hadle se obehu se me no obi gina ho yi ano me de ne se wo ye ade na sa ade na ha me a memfi ukra
I don't want to get closer to you. And to me, like me man, no put maka kwandi ya bako hame. Inti anase beha wo inti me nkakra. That's me. Say unu obi ntem ho ase ba, just be smart. Wo hwe sa de ensem ne kono. Se wo ka se wo pese wo ye na wo ho towa wo be wi no. Nema be se no there's no way so be timi alope. Eninti na empempi wo hwe awalefo dodo na entakwa tumi si mo bi tumi ka asem wi obewie no na wasan ya company fo no makopa che se de o kan yi wanye ne ye ebi mpo na asem ye de pa o nanso na mahohye so kakra wanya ene abufu a o ma ne hye ne boso manti no ono apa ho akofom mom asene nipa no kro ofom no saa na abufu ye ebi tumi bufu saa me fada na ne bufu saa edu ba bi na ne bufu kese bo se na pampam na hakokro we bi run na we ya pampam na ehome eno ne sedu sam pempenso na aya na eden ade opeso ye no onye nwie ya ne bonto ne yemda ye woni be bi da sa no mote ne bufu ade opeso ye no onye nwie ya there's no way we ye den on te ase winu ya ba ma papa ma me ya timi anopai se wo hu ni se sa na motuo no we bo ho mpaye ne nyankopon wayi saa akoma obo no afiri mu sente saa ebedi wonya daache nti ebesre ye takra mana de ye no mu no se bufuo ba ne ma de ye no eta de ye ko ha obebremi enipa pi enema bufuo mu so so asema nanka o masem ye de asema nanka se ono kura ne dimu nkonim no na no asema okoka ye nti ne ama ono apa ho mo no mom ebedifo embeni mpa ese odifo no mo ebedibem enam wano asemtra so ye besre obufu a kindly exercise patient yade ba ko I mean boa pa e woni pa ya brabom obi tumi fu no wa fankrante wodi agura mekun aya asa agro no koku nipa ebufu ya oba bi kura butumi fu no kunu saa de ntini kunu pie ne wa ma fie nti akoda ne mpona ho otumi tem television set ebi a LGD bi be 50 inches no de abofom pan no apapai no ade ntia ne buafu be se dem niema na yembisa wo se ni wie saa na ebufu no ko wie a then you realize say wedding sem hu no afi na be ma na bedi pa apese esika no e de akoto ofro afi be hu ni se nka wanya na nka nyansa wom isa batam say yebufu ye benya bibia ye fa ni sa hohye so we yemu sa bufuo ni ba wo de opa ebufuo ba nkasa wono obi nya asa na hwe na obufu bebere pe wo pekora soro ho we ye be ma soro fie ho wo de oba no hu na ntokwa ne se de ye kwa na mwa wa fa watare ba kuku kwa kwatena kwankwa nu ase kopedam bi to kope bi kwatena kra ma ne nche kakra later part na ba fie ebeboa dansem be yi anu abehu ana asotra kopiem ebewi achi na wonim se Ghana nso de ma wono omunya asama wo konkuto de a oboa eye den akela betua wo don se kan oba wo kurum hankwan wo ye den wo kwa ye mbisa wo se ye den kra na wo don se kan nkuto de waso be hye de ye ya na wafirim wo de yi firim kra pe bi kwatena oba na mu adwo okasa wo bejai sa ne ma no bebere do na nse den ni menne mentem ho asen kakra bufuo bone kofa ha wo bebere dia ba enti ye nhye ya bufuo so enti sa ye da achen be ha yen right kwa jo Ghana fo de ko wakrata mo boso no obreni yankwai ba ko bra me na se na anopen ko wakrata no mu nsem de ni nyina aba mo ten se de wodi kan eka no na yemfa okunini daily graphic wakrata no enhye ase na ko wakrata no de nsem bebere na asem eso pa wo mu no obehunu se aya lolo bases ne bebere na ewo ha ana ko wakrata no anopai obo amane se ayo lolo bas no dodo na hyase a ebo adwuma pa management no efre so empenifo be ka bom no mu nyina boa na wonum lane no empenifo atumi amamra atimi eye adwuma ye wo ba bia wonom atimi ye eye ayalolo kwan ahodo a eduru ho no mo na esgo fam nanso ene trotrofui ene ahyenkafo binom age ho nyina boso a ayalolo bases na eba na omo age omo kwan aboso ha adwen entempenifo kiremu a eba no sa etumi kofa ha kakra edebrum dwumedi ahodo a wonom edinti management frese empenifo modin amwa no monkamom na wo mo lane no enforcement no empenifo no montumi mfa ntoto yepa enye adwuma no wo mo akwan ahodo mo fa so no enipa bia obenna nam so basa na se hyenkani bia obeje ho aboso no empenifo mamra enini ne di ba bia ema wonom asetrem etumi eye hyepa eno so sensem ena abai no mo kirim se empenifo gusu so mudin sa wo so de pi na beka ho na boa na o my Ghana
nti na hwe ahodo ye na mu e wo yadwuma kum na afi nso ye fie bae mu no ye hu betumi adwe kakra nkra na bibia tumi akonkan ede amayen na kuwakrata no ne fa etoso enwotwe e wo daily graphic kuwakrata nim ebo amane wadaso agina mu e wo kwanso edwumadi ahodo a no tirem am ahyenkafo maako aduonu nson ana mekese impenifo ache wonom enam ahyentiade a wo made omope eje di amrama ho kwan mekire 27 drivers arrested for overcharging intimikese di ahyenkafo ni pim ene yetrotro ofa house mekwa ha na obegigi sika bi a emrama ho kwan se yegye na akoye nsempim intimikese die GPRTU ahyenkafo nkabonku ne ahyenkafo nkabonku ahodo ne oman mu mpenifo egusu a wonu mutu ho anamon se be ya nipa ahodo am wonom enfo man mra enya adwuma efa na akoni ebadian sensemu no mpenifo betumi apa ho pomasibre kata feto so nwotwe ho ano ena no pai obo amane se MPP aspirant wonu nyina atimi akwasan peace part sebebo na eye presidential primary amba akoto no yankopɔ ya adoma opepon bo so majebo mu ne de teso aduasa ba akono abato nsunsan so de beko bia no wo mu nyina betimi enya ntiase na wo mo atomi agiatum na enya semukuma kura na MPP amanyokuo no empenifo ahodo bia kondo se wo betimi akwakopre dibre na yankopɔ ya adom na won de mana wakwakosia kan ewo MPP amanyokuo no demo ewo mfempem yenu ne aduonu nwatwa bato mu no wono botos wono ye nipa mako enuma wo mu nyina agiatum endra dado msa akwakohye ntiase pamase a abato no sunsuanso de besi bia no sanjehye ahodo ampenifo dugu akwam di so de a wo mu nyina betimi agi de atom de odi kan eye akane Asen Central do wodom mahye bejeni Kennedy akompreko ohene Japan de otoso emienu eye akane osoafo am na ohwe omai Ghana yenkura yeso oniminyamfo Brian Echampon eka ho sanso na akane omampeni ebedechi Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Sadegeta ono so eka ho a ogirem dendenden eno wachina Dr. Oseyaw Adutwum ono eye akane osoafo am na ohwe omai Ghana homasua so ono kure yam so oyemache bedwani edema adehia wonom ewo bosomtwe ono so ejinima enya semukuma kura na wuyi ono so firi ho no monso a enye yize kuram de twato kuram eye engineer kwabra Japan ono so giremu a ono so etu pranka ni bibia ekọ kama ede ema wonom na yento aso a Ghana mampeni John Dramani Mahama ne foni edaha na wochirema Ghana research blueprint must spread across Africa. Ghana's research blueprint must spread across Africa. Enti Ghana mampeni wakopie mu ewo Switzerland mamu a ni nyina efa ye nsika sem sade ebekọ na bi manso ye betimi akoye nimu a eno ne economic eye follow dwumadi atodwa ena ndrada Ghana mampeni John Dramani Mahama na mane bodo tudwa endrada wo oman konkron Switzerland mu no katafa toso dumiensa ebo amane ese Ghana mampeni echirimu a wo hwe oman Ghana oba ye nchihye pod ye gwa akwan mu na woboa na osiesie Ghana aye na foforo no obepese ni nyina betimi etretre na kwa bi man ahodo nyina mu na boa na bi man so ye nyina yetimi ama resetting agenda no etimi akonkan na boa na sika semtitiri no ne ma konkan ede amayem na Ghana mampeni chirimu aya na eya sa wo hwe mfinhye pia bi man ahodo ye deje ye fa ahodi a enya semkuma nanso de bia da wo hwe odoma nkoma boade ne mapa odidua asase mu de ma yen edu baabi a wo de banchekura to foma ne no abo kama ne yetidi udi ntosa bato foma ne no aso kama nanso ne nyina chi yebo modin afa ye nkura koyele sula lawa manfo amanso a eyade e ha adwen yipam ni senti obesere bibiman ahodo nyina sa na mompa oba ya otu o manga na mu no bibiman ahodo mpanifo nyina nsuan nyina yemwa na bosen ahodo ene mo ahodo am yakwaji fa manone no yenja na nyeman konkan emfama bibiman ne mu ase no eye adosun we yensema ahodo a daily graphic wakrata no pay odemo ensem nyina ede aba yanto aso ne yenyina mu wo daily guest wakrata no densam nam the daily guest echiremam MPP sales unity there with 5 aspirants 211,000 delegate vote entimike said yedi kandi watu anim ewo okunene daily graphic wakrata ne mo no ebo amane anopay sem MPP amanyoku no penifo no mutu franka akwapre omampani akomia yakopon ya adoma emfempim yenu ne adonu watwa bato mu no enda do mu nyina do msa ekokɔhye eye nkabom ene ntiase apamase a
bibia etimi atodin mam kese de omu nyina ndo ada moji tumam enipa beboro bezeze empem ye 211,000 omu nyina gya tuma afi ombetumi akoto aba na bibia etimi akonkan ede ama MPP amanyokuo no sanso na ndo ada emra MPP amanyokuo no wonom edo monsa kokoshe ntiase apamase se ombegya tum na nkebo mapa etimi aba na abato nsunsuanso no womo nyina agya tum no oman Ghana police sahene mekire eye IGP Christian Teteye hono kopie mu bim na odensam do tudwa ekire esre MPP amanyokuo ni se obesere wonom ada in fact ye nyina ye nim enu edu abato so am nema hodo aya na ekoso nipa wodo mutu franka behunu obi akofa memma kentina wodo mabopa akogem hu se wedie matwo guys pam na wonom edim pabro ehwe nipa bi se o kire mu atabi enam se amanyokuo nankasa entimo no ho banti ena oto ne nsa ede frɛ Ghana Police Service so mu hia ho bambo de senti jumada ne duru ho no ma obesere wonom ada wonom nyan ahobammo nsɛm ne nyina emfama Ghana Police Service mrante no mo adwumaden enhwena ahobammo nsɛm bibia nkonkan emfama wono mo bia nkofo no ane personal private body guide bia na say macho guys mebo wono mo ho ban na nkofa mentem wase na basabasaye emfama abato num no kire mam emom okoboko ne memia pii wa tifide mantem diam obesre osoafo hwe oman Ghana manwen sem so mekire Minister for Interior oniminyamfo Mutaka Mubarak NFinso Defense Ministry no aso hwe oman Ghana ho bambon so beboa na wonom ama wonom asrafo sojafo akobɔ ban se bɛyɛ atifide mantem die no sɛ de nam manso twen ne ahensie hu sensɛm tokwa ne adenti no ahɔ ahobambɔ no obetimi ayere pa ne mom go ba na afo ha se ne dia ne nyinaa ya posifo asɛdea to obia hwɛ ne wamfa matwo man bia nkodi nachi ɛno achi nso wahyɛ bɔ sɛ anya hwe kora bia bi abato bɛkɔ so no eni polling center bia no anya hwe kora no posifo maakɔ bɛyɛ aduoson 70 ɛne bɛwɔ hɔ enti wo abedi nsɛmhunu bia no in fact mekobefo wani so pa ana ho sensem no na openipa kane na ohwe oman Ghana yen atena yeso emra Ghana man pani dada na dankwa kufu ado ba ya ohye na mamu asem nedin edem Professor Frempon Boateng na one sentwerefo adi nkomo no mobisa ne se no pani yatete sensa na wo ba bi so ensensem ne ade afa galamse no so me bampo mu hu no se wotu galamse ya momo no tu nko no momo no tu shoot my son at Galamsey site. Enti said the Professor Frempon Boateng akana no. Wana beka asem MPP amanyokuo no presidency A2 Galamsey. Enti na akana Galamsey no mo pere ya Ghana man panin dada na dankwa kufu ado ne MPP ya omantumi anya ho hwe. Enti o kire mu asa Galamsey de MPP fo mpenfo na ne tu a. Edu be papa hu ba tan nya semukuma akora bi kura beka so anya party papa ne ade am. Ne no ena nsentwerefo abisa na so ne ba kura tu Galamsey na muhu na munye ne nkwanfiri ne nsem so Galamsey ya de a the bonny to one source of socra, and one man the bonso, the delegates go a no paying or the horns and sem at a bar. Now, Abronye Frost Randy Abbey in 20 million defamation a year suits and so horns and seminar abba. In Yanim Abronye senior man. Okobona on the year or to train the men people among your quay. Ya can Randy Abbey in swam. Ono na Ghana Cocoa Board papai obutu ano hwe ne mane ade a na yenyina yenim manua ne kofa ba yo ma mi jejirije manua ne kofa ba yo ma mi jejirije yenyina yenim ohia TV se ayiwate ohia TV pan ohia TV okọ online ye ho no mo ne wo ohia TV nsensem sa unua ja abronye ndi otumu se yes obi a ono oka na adwen na onfa onsuro hwe nso woni kasayem na ne nyina ne se Randy Abbey ekiremu abronya koka nsem bi agu no ho fi na sebe o ma no yetim no enam nsem na ye adwuma nti wagu no ho fi dia osrawa 20 million Ghana cedis nyesika bia edetuema no na ne ho fi a wagu no onfa empata ne kram enti acting chief executive officer the Ghana Cocoa Board Dr. Randy Anate Abbey no chirem say SS kande chema wuntumi etumi prapra chiri kram na asomdwe etumi bam na sansensem no ho ne ade ando ada court so kwasetena de fefa ho a chema ye fa ni sen abronye so nsem de du ba bi wa ya munya abotre enipa de ya no de eden ya nsem bi wa ye ka bi wa bufu ni ade am te du ba bi ya munya abotre won nsem bi ni ade am na unu ase de bi ade no waka
o pensem bi wa wo ka aya na wa hwedi enya ne saa kra enti ho sensem so ko akrata ndia ba sisia de Rwanda bi so obeje ne 20,000 20 million 20 million Ghana cedis e de free abronye dis nchen na se be ye kina no abona no wa aya na onfa ntwale so de be ye kina bi no so nya kwanya no obie microphone sinanim a okasa obeka nsema hodo a onim na mom de awunim ho hwe no wonka Canada ache ankonko yika emfa emon the Ghanaian publisher den samaba the Ghanaian publisher the abana was said the MPP is bigger than any aspirant Ekufu Atom na akane Ghana mampanin John no akane Ghana mampanin na nadam Ekufu Atom no na nato ado show boy ado gagai a ochiremu ando ada emra MPP amanyokuru no mpanimfo a mbetu franka ekwasan peace party no ena ode nsem tu gya chiremu a mo amutu franka nipa makondum no Obia ni hono ma oson esene MPP amanyokuru no na mom MPP amanyokuru no be ma wo waye kese daache enti obesere Obia funny differences nto nchen baabi no mo nyina nikan enwene amanyokuru no kane anamo bi omutu ne no omonhwe hu ne sei omuntu anamo bi a ebetimi agu amanyokuru no fi na amamentem ho ase ne ntitemu aba amanyokuru no efize sabe mpenifo waka sabe prayo yi ba ko a efiri na bu a etumi bu na mo ka bom a enya de beye saa nso na se wokaka asembɔnim kogu nyanko ho fi am ba ko fo yure drego de senti se yeto aba na man wi na bedu be hie frankatuni a nipa hodo akasa ti a wono no na gu ho fi no o expect se o munyina meta wachi na yemo dawuro ma wo na yemo nto ama na woni nkuni ma na eba ne sa ebe hadwen nti obesere yemfo obuo ene ani die ma de ani die se no yemfa ani die ema manyoko no mu akanifo yemu nipa bi o amanyoko no ne mwa se be ya obi nkwafa ne tumi kakra wo penti sebe enkwasa amanyoko no ema wonom ene ho nsem so kwa krata no e de aba na ya sema so pam the Ghanaian publisher dia bam enipa hodo mutu franka akopere tumi no o ma hyehyɛ ompepepe Kennedy onyene Japan ginam sanso na Brian na champon ena Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia toso miensa ena Dr. Oseyaw Adutwum etoso 9 ena engineer Dr. Kwabna Japan so toso enuma o menyina mfoni edaha na afenyo Alexander afenyo Marken dom kuma ma shebedwam wonom pa no tinin ono kura na ma shebedwane edema de hia wonom ewo efutu na papa de nsema todwa echireman edin ba ko amotade frɛ ne pa yo sahene okɔ hɔ no ma wo sahene so no ti domanim do mu kɔɔko ne nkonwa din no na wɔde mu chirem a ɔsrada ade ba ko pa MPP ehia amanyokuru num ɛyɛ nkabom pɛ sa MPP amanyokuru nya nkabom a 2028 abato no ɛyɛ ade a mbetumi dinkunim sample kora we nya adwumadin bi asa enya adwuma bia ne momade ba ko pa mu hia yɛkoreyɛ na sɛ wɔsɛ sɛ de Ghana aye no MPP amanyokuru no emma omo ma hye bedwam mekire minority fo no ebehia kitai edi afra amanyokuru ni penifo nkyɛn enti sɛ beye bebo na amanyokuru no ense besan aka tumi na moja etu Ghana na ohawa Ghana na mu no MPP betumi beyi omen ede Ghana akɔbɔ hye asase na afi nso osoro ahenie mu no ni nyina ne sɛ amanyokuru no bedi kan hia nkabom enti wo bonto a wa no kasa yi nsɛm bi a yɛmfrɛ ma asɛm asabe mfaso ni so ne nyansa nim no enka na omu nyina nkabom ma ko sebe bo ba ko mu adea na wonum nyina mpre sebe ya mayokuro no betuma ye kra behwe na iba ne saa de a obi akondo wi asa ubi a beton wo se wo ne de wo kɔ no nkonimde ye wo de amanya ne saa de a mon kan hye ne so se 2028 abato no onya de betumi nditimu ananyiyimu akɔgye tumi sente saa nkugo mbedie ne bi kura besene mfempem yenu ene 29 abato no ɛno ho sensem so aba na yankoyanim na yankoko akata afoforo mu na yenko piemu wo the chronicle kwa krata no aba anopai na mu kiremu a asem bi asio na asem asini de ano oden pam ena mu kire ko piemu wo Afram Prince ho no ma Afram Prince a mu kiremu am obi etimi akọ afaledwuma bi okwakoyi nam go nsuo mu am ode ne hook a ebeka ne se dra ana dawa sɛ mfantefo bɛka na dawa ana dra sɛ de yenianam asante bɛka no ɔde akɔ akɔto nsuom ɔkwakoyi nam ɔkɔtwenya nipa ene boa no
onim se ade no wo do tu mu na otwe ye na eba no emu odu pa ante no onim se bia wayi posren octopus unsa ne anu mood kama to onim se no bi na wanya ndi ko de koma nkasim na nkaja ma na akɔkye atwitwa ante ejiri ho ane 20 Ghana 30 50 na nkaja ya tobi ye na ye kwata krade kuma ye takrade ne ma ye fani sen kipus ne ade nka ya tobi aboya no kakram otwe ade ye ma otwe ma na se na posren we de mu odu pa o ana we na ebe ye ana ebe ya shaka na ebonsu ne mayi ni mu odu pa o hwese de ebe de oso pa senior twetwe ne kakra otwe dry baya nipa na boa no se adwonko me kwakoyi nam gonsuom na me de bia koton na manya bia kodi banku a enipa da boa no we de anwanwasem de mo kwa me eye di mankansa de mo akoye nsempi e wa fan prince a obi akwa akoto dra so okoyi nam a owie nipa na boa no e ma no so aye huhu e wa fan prince wa no ma enya simkuma kata feto sonkrom ewo de chronicle na pay ode amaneboi ebaye sanso ana sama so pa ewo de chronicle ko akata nanim echiremam police reject $20,000 cocaine bribe, arrest suspect transporting substance worth 1.032 million in Nigerian registered car. Enti we de krachi bio cocaine panu no bone ananka okwa akoton pa wo hyen bia e free Nigeria for penifo ena wodom na maprint epo ni mapapai okwa akoton ena okakire eposifo ne se we de besremu a we de yenche ni ha ade amne ko ni mudu munim bibi mahima mu 20,000 Ghana US dollars na 20,000 US dollars ni mudu yeskibi mudu na munya na memfa nko na musumu ni bi abrabon de dibi na ni bi na yo dibi na ni bi ti mam na musumu ni bi wate mo be ya na musu de bi IGPC ye chi obi a ye magi post enti no nyanya de beje kram nti post fo ne kirema o ma reject o ma anje kra o ma anje obanje says can o man says can 20,000 US dollars no mo say o mo mpe enti o match wono ma akwageta enti wo de baga na sika ma 20,000 US dollars no openi wo de baga na sika mo say 217,500 do 217,500 Ghana cedis sika na nkomode ma wono that is 2.2 billion plus 2 billion plus 2.170 million 2 billion ena 170 million so ka ho na mo de 500 cedis atato eposifo na anje na esu ama wo ma na say ehu se bi ho a mo bagani na sika ni so a o mutumi ka se wedi esu ante bechew ne ade but I think say for now they are doing a marvelous work yamma posifo na baso ebirim de nokura ye adwuma ho enya posifo ni nyina na eje bribe da bi ye wo posi ni bi wa ntumi mbla bona da bi wo ha we ne dempo bechew no matter what ofum nko ade o mamra ne wa den edi nti o ma ya de because ka we de nkemu odu a o betumi de asese o mo hyebre bi kwa no mo nhyada da no so bi anipa ba 3 bia na we 3 na mo wa mu a masa echire din nti o ma ya de esa IGP etumi bo o ma ba so no promote o mo no mo sika mu odu se be ye be hye o mo nkran eno beboa ende za mo kye o mo na se o mo do mo ba na ma anye o mo hwe next time be gisika no yo mane maka kire mo o mo kye o mo ba na se ma mo ba so next time sika no mbeje ti mesrem mo ma ba so ma ya de beboa makro no ne ma bi ehu hia no eso etimi atem e wo mayim chama yanko yanim ne mpie mu e wo daily guide ko wakrata ne de bia bam na yenyina yenim MPP one candidate o makwa sign peace agreement yenyina yenim MPP flag barrier race na de akopetumi wa manyukuni dimu fempemi ne do no watwe nsensem na mu na abe ya ne utumi se ndo adanya simkumo ne o mamo ekogina ho no Kennedy akompre ko hina Japan na atade wo hye efe pam me ne efita wo na bruka si bruka kranzo wo mam na me wo faase Brian na Champon ne de fita pa o utumi se we pa de eyi atare na hye no hu se eso eye we ni bia na betakali ana use so wapa endo so okansa abato ndo be winning hands down kra o obefa hu ni say endo yes Brian Champon be kansa abato ndo eye down there ohwe campaign a waje ne komo ne kitahudi a
delegate ne dia man nin kuransha o mode ahyɛ na ohunu sɛ abato de down there that's we din kunim da kram nti ye hwe nanim sɛ next flag bearer edema MPP ebe ye ono Brian Champon na sabi mpanin sɛ wudi kan wɔ court aya na wonye den wonni bim obi a wotu franka bia potential winner obi otu franka bia potential winner obi betume din kunim enti eno no bad Brian Champon de so ne de waka na afam de aba no wadin kunim kura da kra na Kennedy we ye Alexander Fenyomaken domko banu dini o mashebe dwom tirim say peace not accidental Fenyomaken o se obi ho no ma na ye de nsa kwahye entiase apamase ne ade o se eye nanso usu no ban ebetumi aboa manyuko na akonanim pa enye wadwen se wo de nsa kwahye peace party ase eno na ohia dabi usu no ban no se de wo bo bra se de wo kasa wade ye hyehyeye ne mraso die no boa ma wankasa you being the candidate no etumi ton ye pa be sell out more e ma wankasa no wo boa wo mu ayedu na ye ton so o mbeto ndi obesere enye peace party na betuma bia na momu no mu ankasa akanifo na mokopere to me no mohwe mo kasa yi mohwe mo kasa de mo fu obuo ne anidi ema mo ho pa fini na Gabi abekasa Gabi si yenka nkyere Ghana fo se ogidie pa se yen papa aka ni o mansa na hene Ken Ofoliata obeba Ghana na Ken Ofoliata picture bi na ba na hu bi wa yakese pa o ana na US ni ho nya fufuo di because so nya fufuo ni dia e de na wadi watum wa yakese pa na me hu na ho mfa ni ntra ko so se ne body no go ye ni me papa Ken Ofoliata me hwe me compare the pictures bi ati so okọ US na ho brabo na me say ye o ho ye ahayo se waye no mu aye dupa so me say waye ba mu a wabo ahempa na mu kire mu asa de tie no ono ogidie se obeba se de tie bi obeba be ka Ghana mpanimfo nsa na mo na hwehwem na hwehwem na the Ghanaian Times e de aba na o kire mu say Accra research in Davos na President Mahama calls for African unity to spark eti Ghana man pene no nsem no oso mutu opeso mo espake len asans eno beboa pa say oman no bibima nyina ebetumi asua bibi na anamompa otu wo Ghana ha na ekon kan no bibima ni nyina bia betumi bie na omonsoso enya so mfaso obaye oye ne ho ayadwumaden a bibima akodo akare nyina so bia nya bi ne nyina yenkoyanim na 58% of Ghanaians optimistic about country's direction ayi survey about bonteno no gichema kratafeto so nkro no mba mane se Ghana man nyina no omo hwehwe wo mkoye ye nipa no mako oham gichemu aduonum wotwe age atum se Ghana enam kwampa so a yekoyanim ewo mpuntu okwan so ano no nti na kire se Ghana man pani John drama ni ma Ghana for eni aso amembu a obuyi pa Ghana for eni aso Samsung 5 MPP presidential aspirant signed peace pact to accept results. Enti katafata sudi mienu wa Ghanaian Times eba mane se MPP Frank Atufo makoma kondom no. Omo nyina giatum edo msa kwa akwahye ntiase apamase abato nsunsun so se de beto bia no. Wonom betimi agi atum provided say hyehyɛ mpanifo de gwa kombedi so. Se moka ne se omo begiatum ne mankode hyehyɛ no so omo nyew. Ana boy meboa. Omo nyew because peace party na masan hyehyɛ wo ho there are some conditions and ntem gitum de se mokokoye kasasumu mu aso na mkɔwia mu obi a ombeko ntokwan so nye nti ya mpanifo ne ka ho abato na ya edu ba bia na ya hehe ni nyina no aya mpanifo na mohwe so ne ka ho edi ba bi no pese o manipulate bibi na o at all course osimesi gutuo na ese mane di nkwanim saa ne ma na aya munyan de fata no mama Ghana fo na ankyere o madwen de obenya na o dodo ne pe no na mo de ama nasa because the share wo ho de nipa no kwasan wie na se okọ na wo koye de ope na ma hyehyɛ na anya adwuma obedwa live pa nti ebesere aya mo ka se pitch part na o ma san mo so a mo hwe abato no so a mo ye mpanifo ta akiri no aya mu ni nokure because nokure ma mpanifo se brebra ma ne ma
ti aya mo mo de na mo hwe ni yi je munima ne se munyintum ne de na mo so mo ye because onyonko ubu no kwase ade ontwema wo saa o e wo fa de mete ahye bat dijo malo nsi onyo obi ebu no kwase ono obi o ye prempren obeka si wani sisi a me na ya na ma yedin ana me boa ontwema de enche so kram na the Vanguard eden samnam o chirema price increase hit Ghana card enti mo a bapemi samre mo Ghana card ayira ne wo pa china kwa mu hu no ebo no mpanifo atom o wokoba fofora o matom afinsu na dadadai wote omam na untumi nkoye wo Ghana card a ye besra o mpanifo se yanka ankyere wo se wonom eye improvement nti no omode bo ni bi aka hunte wo kwa aka ne de wotua no enkokaze obi wia ana obi bo okro no da bi omode bo ni bi aka ho ndi se de aka ne wo kwa akoye wo Ghana card a ebo na wunya no no ene wo kwa wunya ne sa bio ayi akwesiampo fojo si wunya ne sada da wunya ne sada ana anyo ne boye akwesi ampofo aje entiano no omatum pa omatum ne ho asamane na yisi assures MPP of free transparent election enti asehwe omanga na bato so ekiremu am MPP amanyuko nse de tie bia no wo betumi ama bato ra mako akoto no hunumu ye ne fine bibia to din se be ya no krede be ya adwuma ne susuanso ne ba obia akoma atumi ato ne yam wudi nkunuma ya bo fada pada fitam wudi nkugo nso a wu kofie no wo yire fro kra wo mfa because e kapa apa no na abato be kwa we na manfo be boka o ana manfo be su enye yizo because e dan ya delegate ndi o medidi ebi wa mba koche obi akokọ ebi benya mo bonya ne de awie but delegate ni benya mo ne akokọ ne ade because e ne dada e wo ho enye nna ne ye be hya ase ti bi be didi peche obi botomo ndi mu wie na mkoto wie na ohwe sunsuanso na eba na no wo kofi a onkra results no krompete because ohwe se de ye kona ebe ye den pa enipanum ba ko pe ne bedinku ni mu amaka ne nyina no mo be san disu akofie because abato wie no ye mpe second position ye mfa anye hwe third ye hia fourth ye hia fifth ye hia one pe eno mu hia ndi adan ya nipa 9 de mo nhia ase mu su wa ohwe a wo be ka mo mba we no ho no na ye ho ayi prekunda de Lumba nyom se be ye beduru ho na nkoye wade foforo The Observer Times Dibinam ahead of primaries MPP presidential hopeful sign peace part inti aka ho nsem dodo na wada ko aka tam nti no ye montra na ye nkoyenim na Ekuapem Odwira festival marks 200 years to Fohene of Adwoso highlight significance ene hacho opani Ekuapem Odwira no afahye no edi o mfinhye na etoso 200 years sa ene hache wow wanyiri sin Ghana na se Ghana o 2000 won no wenye 200 years Ghana no dey sakra oh wow sa hache I think it's one of the longest a year achepa afasha ba ko ache e wo manyim Odwira me kai me ko school pa junior high oh yesuan yo ye wie esu ya ntumi amfa anya hwio afasha na esenka dakro mtumi ko bie enti eye Okuapem eye Tufohene na wakasa ekirikiri mfaso de a ediapa ediama adehia mo wo Okuapem mamu Odwira fasha aya mudie no esunsunsuanso mfaso de abade nyida no na wachechim na no omafasha na ba ku bia me depa na dipo wakobida dipo no wakobida sen na ya amaya no mogro mo bra na ade na nanya no wo sei ani krobo ho no mo no sen no mka na dipo no ayefe pa na ta mo mfra na menkohwe bi muso no mo ye kama o se o mo de ka akese bugugu ma no enantu ni ade o se ayefe efe pa aba yenuanom Okuapem fo mo ye ade o mo afasha ndi ana ya one of the best ewo Ghana ha manage ho pa nti next time aya monto nsan from na ye mehwe bi efe pa dipo no ene Odwira no so efe na Voter Students Association honors upon fosu for exemplary leadership into penipol no so eye voter framantem ho an ko school no wie ye no obon ho moden esom framantem no so mpa enu schools ahodo ho wo bo akrata feto sinse ekiremu am omani agye ne ho pa sa na moto awotu no
wakyerɛ sɛ in fact oyo obi a ɔkaa ne chi nti mpanifo abɔ n'aba so sɛ wɔtumi atu saa anamɔ no. Na adwuma wura program on course to empower youth own businesses NEP CEO ɛna abɛkan ɔmo kyerɛ ma adwuma wura project aga na mampanin de aba no saa initiative no bɛbɔ adwuma o bɛbɔ adwuma pa ɛnkyɛ mɛbu no pii na bɛnya adwuma yɛ adwuma yira mo obia bɛnya no nnwuma yɛ bia wa wo nsa no adwuma bia wo bɛ kyɛ sɛ wo ho bɛtɔ pa adwuma wura no Ghana mampanin de aba no yɛ ade pa ti na ɔmo keka ka ho nsɛ mmɔden a na nkyɛ empowering Ghanaian youth through entrepreneurship. Wa nsa dwuma ombɛboa kakra National Entrepreneurship and Innovation Program. Dwuma wura no NEP. A flagship policy initiative abande aba ombɛboa pa na matumi akonkan. So ombɛboa na national support ombɛboa no mamam sika dwetren kakra wa nsa dwuma ebia na abande wa kwakosua dwuma odusua wie ye na bia carpenter na akosua ye ebia wie no de akosua hairdresser ne nneɛma kakra wie ya no na aban no ono bɛfa ahoka o master obɛkyere adwuma aban ne betua owie nso a na aban so wunim adwuma na obɛbie no wobɛhia sika kakra se no de ahye dwadie na se na aban de atai wachi di senior anka yo unse nkomutumi ye ne saa ne ta kwa anka bɛboa pa ka bɛboa ka mebu no bebre suesua adwuma ne ade yi ka omu nyina nyensa ne adwuma ne wie na aban ma om kakra de hyase a ka dodo na ho bɛtɔ won ma bra bi basa ba se be ye bo no anka ejejai nti adwuma wura ne de anka ya de pa nti ɔmampani ene mpanifo hwɛ so mbetumi ahye mu kena na atumi abɔ bɛboa ma ɔman mebu ndodo na atumi afa ho anya adwuma ayɛ ma ne ma hudo bi a yɛyɛ na ɔman yi mu anyɛ no saa na mabɔ ne nyina na think say going forward no so betumi atwa Kawakata atwa to ne daily analyst they are without fear or favor no ɔka asɛm na wɔhwɛ n'akyi nsuro bia na wɔn mu kyerɛ mu a MPP amenyo ko no mpanifo ndo ada wondom sa kwahye ntiase apam ase ya no na ode aba no ode ho nsensem de aba na Newmont bans to protest prejudice asphalt roads in Esutifi North nti adesho mo Esutifi North no madwa no omo kyire mu a eye Newmont adwuma ko mu tuska akọ no omo de omo no kyese omo mfa so nkọ na modwino mo asese akuyafo na ma kwam bone mfuturo kọ na mo nam so monwere omo ho saa enti no omo ayo ye kyerɛ sɛ niema pa ɛsɛ omo so omo nsa kan na mo hia omo mfa nkyɛ omo kora enti omo nye enti saa omo bidwa pa ɛna ho sensem so me ho fasefo yi ɛde aba omo de aba omo dwa pa omo dwa pa omo dwa pa omo de aba tene ho nsɛm na woda abai ɛne wode abo mensaka boy ayi me de birthday bi baaye enti ma me hwe na me monitor wo ho na DJ Hitman na fa na adwa na dwumadi ahodo aka no ento ato aso am na first one no efri Master P be ma 10 gram we ni ahofe adwa no aka Kilantua no no owo London na Master P dia ba na wo kire mam happy glorious birthday in advance to Madam Lucy Opoku aka Mama Lu ono no owo London na from on one casta Master P Mama Gladys Mama Eurama Mabra Akosia Lovia Verma Caleb JC ene abusuabo no nyina ese Mama Lucy Yankopon ya adom ekena eya birthday ya menhyira opi Yankopon ya adom ekena Yankopon de afa ba ko kan fie hu de yedie ne nkwatenten ene wo yiri nkyere Yankopon emfama so happy birthday to you in advance Madam Lucy Opoku aka Mama Lu awo London Master P ne abusuabo no nyina na mo se yemfa wo da soronko emfa emam DJ we ne de ode baaye no picture nka ho ba ko ne picture ne de eba so enti we no so say glorious happy birthday ifri Master P o say yemfa ma Frisia Nkansa aka Equia Efi CEO Edema Christo mu Anidaso Gold Store Cold Store rather in Osino Market enti we from Woma me husband and if Mr. JB Dankwa Goma ene Mr. Danso ene one more bedigwa wo ntie nyina na abusua nyina so celebrate pam nti Equia Efi ya menhyira wo woda no wonya no sonko kura inhyira ne nkwatenten a Master P ebisa dem so happy glorious birthday guase yum Frisia Nkansa dodo afra se Equia Afi
we are chief executive officer at the Christo Mu Anidaso Cold Store and no Osino Market. I mentioned our danom on preparatory son cocram. Emfa Mount. Chama be who picture ba kubi. Eno no immigration officer. Migration officer no obo adwuma pa ne den eden. Henrietta Oduro. Na no oye adwuma e wo Ghana Immigration Service. Ashanti Regional Office e wo Dum Kumase. Na efiri nua bema Pilato or wasante bekwai ene wose ni nua ba na de nyina oye migration officer Henrietta Oduro ene Nyankopɔn de afe ba kwa kan fe ho a twede yampo Nyankopɔn onhyiraw yedie enkwatenten ene wonyinche na ahobambo na Nyankopɔn emfa ma wo ye migration officer or regional office Kumasi Edum we efiri nua bema Pilato wasante bekwai ene wose yemfa woda we empra prechiri kura emfa ma Chama yemfa we nso so we ekodiama Mr. Owusu Mr. Owusu Jeremiah Gideon former office treasurer we efri Frempong Rooney Emmanuel PE Edema district chief executive Edema Efija Kwabre North district no Mr. Nyankopɔn hyira opam na onyo kese Mr. Owusu Jeremiah Gideon na minhyira opi nende twede ampo Nyankopɔn de afi de akanfe ho a de eka ne se Nyankopɔn hyira wo ahoda no onye no sonko kora de pepe a wo hwe na ase we so no twede ampo Nyankopɔn emfa emawo Owusu Jeremiah Gideon na minhyira opi no ahoda no onye no sonko bema yemfa ahoda ne nsi na dwumedi aka ne ntoatoa so Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda fam fofofo wo so bra betu bi na gi sika gu botom yesi adepa ene ton ne ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenhwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek bill for Abibek was 053 812 9775 020 815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Hey, Kwame, ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mu ne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma dwumebo. Isu na kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na na ma mensuo bia no mensuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Insuo no de efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame insuo de wasa wo no mbi. Insuo ne ye kama. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na nadia de asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akoso ye kan no le say when we busu afford the mama musu papa Lumba ensupa insu aba ye dwaman so enya asenketo akra so say adofo mu nyina no an obi etu akoton ododo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia ademu come Akwala Production and Trading Limited and abomodi aboabo no e de breye yo insuo nie insuo ale Lumba ensupa sane adofo no musu pebi etu a abra akoso ebo mama ne say opebi akoma nua beya o we chire hoyi the sainty on be friend number C 026398380 and I says 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia betinya koye website e www.lumbainsupa.com obenya ehu akade nyina e wo ho Lumba ensupa natural mineral water get a grip that's super brain FDA aji edwedie nkratue atum. It's official. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Adi mumpo ya dia tu bebia. Afe no de fuaba. Usukra me do ya dia. Chale manyo na nyijimi. Boya dia tu bebia. Afe no de fuaba. Usukra me do ya dia. Chale manyo za jiji fu. Epuche. Jamene ya sa mi fa mi go ya bu. Epuche. Tisasa. Be wa ferio. Dia na mi wi. Yo yeah the music e janam grafos anena metia grafos ma todo mo mi ati makuma e dia bron grafos adiena mi wi grafos ma hu brasio yeah the music e janam grafos adiena metia grafos ma todo mo mi ati makuma e dia bron grafos 106.9 Don't come in vain. Namina Bontia. Because I'm in your boy. When you're here, Kochi, Ponchi, order coming back. Namina Bontia. Because I'm in your boy. When you're here, Kochi, Poncho, Epuche. 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 Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, I'm a special good morning and come out AJ Baby. AJ Baby, I don't pay what promo to say. And I know you love this song. AJ Baby, I don't pay. Special good morning and come from out. When you're here, but you're poncho, epuche, epuche, epuche,
Abi Beck Enterprise I'm in control. You want Mantadia, Mantadia, Quadadia. You know, be Abi Beck Enterprise. There's bed sheets, pillowcases. A man in Taddy Papa just showed you, Abi Beck Enterprise. And I feel once a brother, Junior, my papa. Emma Waba, Palani, the Abi Beck Enterprise. When I check and your man for papa from Richina back. A teacher. All right, to pa. Abi Beck Enterprise. Yeah, man, Domi Total Filling Station for Abi Beck Enterprise. 053 812 9775 020 815 6691. Send Tadia. And Quadadia, one top, one sketch. Just say, Bibia James, Bibia Baby, Abi Beck Enterprise. Medima for Herbal Clinic, Dr. Time that's some in country. Yeah, we are with the Chia Winya, son up. And the last stop near Medima for Herbal Clinic. Okwa Semayra, Dr. Sebra, if you want help. Over time on 2 yards and so. The ones to me now on our show. 0244 774 282. Minimum for Herbal Clinic. Dr. Time with us all. You're for Su Plaza Hotel. You're for the Asheria say. I for Butan so. Every I for Denta for her. Comfortable, luxurious rooms were hot. Saloon were hot, swimming pool. Just a baby, I saw that you do up. And you're for Su Plaza Hotel. Look no further. Why you come apart? For reservation and answer enquiries from 34 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. And what do you for Su Plaza Hotel? 22 minutes after 8 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. Special good morning and confirm out. Madam Priscilla Fusu. Odobroni. I don't pay what promo to sing. One name of friend in good morning. Order coming back. Namina Bontia. Because I'm in your boy. When you're here, order coming back. Namina Bontia. Because I'm in your boy. When you're here, DLFM 106.9. Transfer,
Apoche. Na ya wadwen se wo jame mama kwakwawe abo. Behumi afere. Apoche. 26 minutes after 8 a.m. here. And if you don't pay, you the kanawu and a brewer. Kanawu. That's all. Yeah, adwen trade ya kwaso ye mpatema ye wo brono ye wo so man Ghana. Our for some penny for etu hwana mo a wo mai be fa ne ntoma pafira no. Eno ne atone den sekanawu ene anopai 106.9 Ishraba Kwadwo Samebi Atenase anopai Bismarck Adu say ewa DJ Mario wa joining live on Facebook oba no share link no mo foforo bi so atumi ahwebi enanopai ahay deal 106.9 Ishraba Kwadwo Samebi Kwadwo anopai wo kanawu wo de yanam he kura ni a wo de wo kanawu eba anopai mamenti Kwadwo Mena wase emfa nche me ne tiefo na mpeni se sebe woni mama mra yen sa mamra no kre mentumi nsi fom emfa mensam ntundwa e wo mra nim se ne yesofa no ne ye kadawu no wen si fom de unsi mensi a unsi debi misia na obezi sa na eti no nti bo moden na minsi si fom mate nti mi si fom a wonsu be si fom sa na eti mate enya ma minsi e Kanawu Samebi wo kanawu mayintio right back obra me na sibio na yemfa nkyere na ase ensama yetifo okay na anopa me kanawu no me de body awura mu ebokua yem sensem wo manyi kanawu na dan sembe to dwa so my Ghana kokwa akuafo nkabom ku ebe yensem twerefo nhyemu ede beto abenya ni mu se nema bi wo hodo ma ha wo madwenti se mpenifo antu hu anamon a wono be ye oye kire e de etia omanyimu mpenifo na Ghana National Cocoa Farmers Association mpenifo no na wono mpese wono eco nationwide demonstration if the government na ntumi implement and we introduce pension scheme ayade edikan pension scheme so we be adwuma no be kwada homgiem o ma anya bia o mo mpene kanawu eno achi wo ma pon mu den ho nsensem eso be hia pomuden se achi ba yesoronko a kuani a o ya adwumaden o kwada homgiem a ana bibi ne ho dodo na obetumi de akope ayeresa na no ho aye de no akoso aye adwumaden ade aboa na o mayi mu kuaye nso akonkane kanawu na o mo de batu dwa se du ba bia na aka ne yenim sɛ ɔma no asɛ ehwɛ yen kokoo ɛho sensem mekire ɛyɛ Ghana Cocoa Board mpanifo mo obi a ɛfɛ ne sɛ syndicated capital ɔmo kɔkɔgye bosia soronko a ɛno no mo no bɛtɔ kokoo ɔmbanyim nti sɛ ska no mo kɔgye a yɛ obi a ɛfɛ ne sɛ DO NPC DO ne yɛ opanipa a ɔmo no wɔmo egyina companies ahodo a wɔn matotɔ kokoo no anam enti ebia district officer no omo mpanimfo ahodo om de companies am toto kokoo na no ne PBC ne PBC go so magu no eni ekuafo adamfo na unze matena nwura mu ha kokoo na se acha enti minimbiri mu dia de na ye popra pa PBC ekuafo adamfo eni mama cake om toto kokoo wo manyim enti na sa abosia no mpanimfo kwaje a omo de ma sa companies no na omo de akoto kokoo no omo de to kokoo na kokoo no akọ aban honom na aban so akwakoton no wenya esonfaso okay but recently the beto odwa ne kiremu am
Aswaya ehwe yen koko nsem so no koko board mpanifo kire mu eka bi da ho enti saa bosia ne ade omde ma akuafo no de ebegyere pam na koko akuafo nkebom ko ye oye kire mu a se de dwumadie ne kuro no ade ba ko mbehwe animu ne se sa aban ema PC fo no bosia PC no ye de ono te koko hyele ho no ma woto koko no wokwane ni nsem no wo mu kire mu a mpanifo sika ni ho enti o mankasa enfo mbotom sika nto koko no na mpanifo no beje koton ba na wonom aprapre kira ma won ene akuafo ibisa se ono kuani na wakosi kua bra ekom de ne saa no ode koko ne de koma nipa woto no ho no ma omfiri na onfa nkoma aban na aban no nkoton na aban ne nje faso eso no nguni botom na kuani de ketekete ma mpode obedie no ekire ansa ne saa kana tamu kire mu a omonya ne saa de ekono ane nyan na emu anwene pa say Ghana yenkoko from 2008 eba ne ade nyina 2000 ho ne ade nyina enim said de upe commodities ahodo a omai maboa yen na ye de kwa monone a omai Ghana nya sika pa wiska akọ aye good efiri ho am nyina enim say good na ewo ho but enam koko akuafo ene kuadwuma a yatoto na sienti no na koko to so miensa I'm telling you ene upe the highest earning commodity a Ghana nya sika pa eye good galamsey galamsey yo gala na the highest earning commodity Ghana nya sika wo man second akoye crude eye petroleum fango na koko no abete na chese kakra koko no yegu na anisa yegu koko adwuma no ade na aya me ya wonsem we mu ni se wo bra kobra se aya na mpenifo no pese omo ba na oman no ye be create jobs ama meburu na aya na mehwe ni din na ye mesere aya mehwe saa na ye mesere enwuma na mo se mo be create ama nipa no e de na ese mo ye na mo de create enwuma no koko na that was the highest earning commodity di Ghana no DLFM second highest no ma me ma example bi me makasho se matene kurase ya anti minim kuaye ni so kakra ba kobra se ukọ akurase a ye wokwa ya kese ho no ma bi kwa no bia no da na ye won fofon se opese okosi a ebi a wonkwa ho de ntumi nyafu no nti wo de bopa ye wo ba de fofon ya ntumi ando na ye kwaye okay yes fofon no wo ho ne kwaye ne ye ediye mu kurada te se forest fofon de ya do but asen fu a aye kusu part mi se eche okay ha na ye fo ne sen fofon okay enti ebi a na wo kuani no opese wo do beze bia 10 acres of cocoa farm na opese wo ya nkwa ntumi nye ti wo de bopa enti wa pa fo ye from bad fo na wa bo mo pa e adwuma a obi anya wo cocoa na abaye no hu de o tie bi ntie ne yi enti wo be hia nimpa bibro ma akodo efo na ma no watua mo ka eno wachi efo no mo do wie nso a mubu mu nua nyina wie kama wie bibia kwa kama sometime de obedo no enua bi wo ho no mo ntumi mu ntumi mu nso a enso operators nso kwa kubu sa enua no ono so anya ni sika wom wanya adwuma ye owia ye hyeafo ni nyina wie kokoo ni dua no ene de ana akurase no yesese noboa ne ade yakutumi koboaboa ye ho adwuma na mom uwie na udua kokoo no wie chaman de obeye ne large scale no kura no fa apafo no do omoye be de oye ne kakra no ofa dofo koboa ne adwuma na owie kokoo no ahya ase na afifi na eba no obehye asa dodo ho a ene no omode apafo akura ne edo kokoo no ho eye ne kama na kokoo na bedu ba bi ko tumi de maye nche se nya sa owie a kokoo na asan so no ofa apafo kote apafo aboaboa no apafo ni bi ne beko akoso akogu aboye bebe ye so kokoo no go ne ye bo ye wi a kokoo na wate egu apaso no koton so a obi ho no ma edoso enti ofa apafo kosoa e de akohye o manyina nya o mu chafa wo na o manyi piedi na owi a wakoton ma PC na ono so te eye kokoo shere ho na ono woto kokoo no so wanya adwuma ye na company so wanya bi na aban agekese na gudubutum okay enti hwese employment a efri kokoo no mu ba no de sinalo kakra ma create hwe nwuma na efri mu eba ana yempanifo amayate ase se kokoo ne de process ne too much e dose nti muntum hungu nsuo num muntum hungu mfikira wona munkotu galamsey na mumfanye ye we be ka se nshana na waka sa pani bi na ka so bi nkotu ana
na nya pani na kae no na mutu na etia mlande no ma ya fa ho ede no ma ya fa ho enya la kada sekana within them among their party executives free sro kwesi form and they are rather encouraging the youth se munko kuaye no ye mfa sika nhim de beboa mo ne ye gala nkutu ene ekuafo ni bi brepa enmi hu ni se Ghana won Nyankopon oman bia wo ade ode ma na eno ne ade ese nko ma no edidiye Ghana de ye kuaye Ghana ade a na ese ma Ghana de ye pa wo man ye kuadwuma farming I'm telling you farming wohwehwe Ghana said ya bekosam ne said o ma ne te a ade poti anka Nyankopon de doma ye pa ye kuaye onim se kuaye na fishing nyina aka ho bi emwanyan ensuomunam ne nyina ye part of farming sani ma we ni ade a Nyankopon kodotum oman but enam ye mpanimfo ho boto ano amfa kranhye mu enene ama sani ma ne nyina boyen ama ne o ma yetimu no atoto ekuefo ajeje ma sabi the last time I was saying ni say wokọ senior high school na wokọ na akọ ese obeya agrek pe yesi ekuafo hene na eba no na yesro yesi watwetwe ekuafo mama mo enti obi akora akwa pese ba akọ ya agrek eni hatena se ya nene ekuafo yi se o masitram nko yi o kroko okuani no okoton no koku a yesiskani ho na de aya ne se koko no mokoton a pani no oma no nya so sika kese se ne koko okuani no enti adentina mpanimfo mpesika de beto koko saa koko board ho no sika omoje ne ho no ni sika kese na ya wo mudi omunya na wo so ho no mo no chairman eye hwan ne ma omunya sa sika no yakase obi ye koko board chief executive officer chairman ka wodem edanya wotimu eni busuma ketua a woje even nipa wo prapra ho mpo sika ye de ma no yetimi ma aso eni bia ba ya aso ya se kwane de wo automatically ese wo yeyi na mom onipa onam no so a ye bie sa aso ye na onu mom boa ma aso ye ni mom be ya aso ye no se nipa no edakom bonikasi o se chairman yesi okoko board ya aso ye hwe se Ghana kuku betoto ne ma na obi a ono no te opani no ono ne nan ka nwura onko akoko akura se da onu akoko da onim se de ye akoko adwuma mpo na oto office na kasa obedem ne pedem otukwan niam nketenkete ye de be ma no na kuani na asabe ono ne sikua wo nwura ni mu ansa koko na ye na mfie dodo obi be ye koko fu be ye 6 7 8 years akoko ahya se so na wate na nipa na bedi hia kopim ne wuda na ye bia so ya mu bia kwatena ho o de jet 4 years be ye poto enye o mera meka enye kwen fa so a ye ye oman no ema nipa pi ni mabu we discourage nipa obi kon no so ba ko ni makọ wiya kura yem because mama ye hunu se kua adwuma ya de a eye no me so abusua nya na aye kua saa na ye mpanifo na ma yate ase enti obi a oye kua ni bia o Ghana hunu se abrabo no oye o de tarea na amfa na wakoye bisa ye besere wonom they are one way in order run they are discouraging the farmers from being farming omunyai enye hwe mpanifo dodo de omunya wo office o motena hwe Ghana akuafo asetenem koko faso amunya wo so akuafo na system tisan ede ben pension scheme no mayama wo mo edu ba mo kan sen kam koko no so ammo mfetera edu ba bi na nyina san ateko won be bra obe wi na aban na nyesika bebre na kuani da ho de komte wo ede ba de a me de maka ontresa Ghana betimi ehunu sei omen ade anyame dotom ye pa ese ye faso de kuaye no se empanifo na ntumi invest in farming pa on don't hwede sa because galamse ni de sesi ano ka ko na ye nya ye de ko na ye boye ho safohene na koko na gold and gold zi Africa nyina ye se Ghana ye tope okwa wiase na toso nsia ye ni age no se ye ni age me bo a aka akra ehun sunsuan so na eba se obi ye koko a koko ho na adua koko fu aka se obi ya koko no akose nsuo ana so wa ma nsuo ho aye den ana wa ma yadewa bi aba what is obi adua koko mo ye koko adwuma man ho yadewa ba ye kunkum nipa wo mem hada na nso galam sei hwe sunsuan so e de bra manfo empotem ahodo ne miamia these are the things a ese ye ma ye ni di akiri Ghana oye oman a ye pedi de preko ye mpe didida ade e be ye betena ho da no ye mpe
intene kokwe for tonto mo nsase e de ma wo ye gala e se ni nyina and it tells us say Ghana ye future ye dache no e wachiri intime de me ma no sie no mesro mampanin se sa resetting agenda na ode aba o mani mu no gusu a wo bo adwumaden kakranka no mesre no mani nyina adwen fi kura ye so pese nwuma busu o mani mu a onfa nani krotu awisie emfa ni kura adwuma chi papa because chamai so makua ye solo creative na akua for na ni je ho a brakobra I'm telling you mebu ni pi bekwa akoye bi no men bedu baabi sa eat Ghana feed Ghana den Ghana no nuana no se wa makua adwuma na anya akono a oboa emfa ebeka nkokora na mrwa no kwa nti o masika mrem omo incentives na ensure mo abesemu den na mo na akua for no adwuma mo ye no ne man konka me kasme bo voice bi but ebre ni nti no ya ma ye nuanem no nwura mu nti me de me ka na wu ha meni o ma akuafo na di hiasem ene hiasem ne no e yo man dache mate insha ba kwadwo same bi anope ye da se Bismarck adu se man bi ze anope wo kana wo dia na me Mr. Hitman media no me de ko ye galam CS for no so ene nkomra nsu a mani nyina free galam say a ekoso krumu a na timamufo no sometimes ene ma bi wo aye pese mpanifo e ma ye nso e wasudie but you see ena nsuo ubie tapa enflefi a me no tisisi a nsuo nia e sha se galamse yentu ase galamse yankuntia no na e kame ya se emfa ya timamfo Ghana fo be nkomra na ne ni nsuo sebi omo ye galamse o manya sika no me no ka se o mbetimi ato sa ai politan omo mo supply nsuo ofiefi o mbetimi ato ba ye atia e betimi ato ana from last week about tema omo tema shama ne mpatamu yese omo de pure water na edware enya bibia o eya galamse asesi nsuwa na mana basa and this is just the beginning it dia kan se nipa bia ban we aba o ma chi omo se omo ye galamse no they must be prosecuted so omo face mra no enya say every time bia omo politicians ne de sebi ya chi omo ko prison ne ade a ye betwentwentwentwen so 1 year 2 years 3 years nene na mo ye twetwere bosa na ban foforo aba na asem na kodadin enti assistance ye nsuwa na sei enti Mr. Hitman no pay the mechanics so nipa bi o ye involved so ya nkwankra adwuma kuo bi na o ma say ye nsuwa no they must face the law squarely dia sebi obi a woni bi kofa poncha na ko wi abode ya banche ye de no kwa gina mra no na ya bua na yankan zen emra no be bua bono no akoda prison no same way no be bio involve wo galam say yes nimu no onso say o face mra no say prison kra no be kwa onko na service deterrent am afoforo esan say ene ma yekoso na entwa yie ene nso ma entimi ka na no Mr. Hitman anope ho na mefa right Bismarck adu say anope ye da se papa Kovitela atena say anope mehwe na afemi makofi so akwaba na yenti ono so ne kanawu ene efiada anope Kofi mache Hitman, good morning. Good morning. Anope wo kana wo dia na na ene nyame nko anka anhwe a memeto kana wu so. Na eyeme mobo say Hitman. Hwe. Won say okọ these places are circle Ghana Commercial Bank onu mu no. Amanfo ho no mu twa ticket ma drivers. Which are ticket a omutwa no. E wo say government wone de e na drivers union so wone de. Na oko circle a Ghana Commercial Bank omutwa ticket wo onum a enko aban mu Hitman oko ablekuma manya omutwa ticket wo honum a enye station omutwa ticket wo onum a enko aban mu na the funniest thing is me drivers ni bi di nkoma ansa na meba cause ntokwa pai wo ho ntokwa kese pa pai wo honum a enye easy between mate ne driver enne omo omutwa ticket no they were like, Yediomo, a day 50 cedis, Kabia a day 50 cedis. Into Hitman, Monday to Sunday, 350 cedis. 350 cedis, Kabaku, a week, no 350 cedis. Into Yenfane say, Kaswa, Yediomo 50 cedis. Na Yenfane say, Cast 10 the Lodi Womanya. And a Yedini 50 cedis, Baku be 50 cedis. 10 a week no na say cars 10 you to 3,500 cars one kwa La Paz the same thing yenfa say cars 10 a year adwuma o manya mobile La Paz a week o to 3,500
cars a ɛkɔ car so a ɔno so a week 3,500 Hitman a week yi oka these places miɛnsa yi bom a ɔmo make it 10,500 a week from these drivers. 10,500 a week no ɔmo make no every drivers no hɔ no Hitman ɛnkɔ aban mu many drivers ne kasa na ɔmo kyerɛ mu a ɛnkɔ aban mu na sɛ wɔntua so a na ɔmo odua bi wɔ hɔ no ɔmo de ndadoa bobom no ma to afa aka na se na aka tie na pai and found say passengers gum mu hwie gu kran pen form ho and this is risky passengers gum na wantua wo ya wa adwin se wantua na o dodge na o kope no ma to ato form nti se wanye lucky now tie fast na pai Hitman anhwe a wo no passengers nyina be pra waiter ka ba ko ana na e wo ho no mu o se en ne afi na wa start ejuma na okokrampo no onsa ma melody wo ho no mu biom. This is the reason why here manya any tigo po ni afoaman cars wanye den when obi ti ho no no pon adwuma no okwa cars wanye den cars ni enko lodi is because of this amount of money omu take. Driver ne so onko onsa ma biom enti ono okolodi obebi fufro bo lodi di akọ ene onje 10 cedis so says that also your money 20 cedis so say that and driver and say unji 20 cedis the enemy ntua and on so man nko until they had to drop all the passengers. Imagine nansen ka hwan eden which are timamu form titi these places no omo brands anu menya ka no menya ka no wa drop your nyina ka sa ebe nyina ayema until omo eden aba adwuma mu ntem which is very sad, right? Me kana unu no e was empenifo e koman ya ho no mu ne circle Ghana commercial bank honum. It's really serious, right? Me da se papa pase won so watumi afre anapai abusia won so wo frɛ na wo de kana wu aba 0593 40 65 65 0534 050199. Good morning. Good morning, you are Hitman. Alright, Vance anapai wa pomo te say Yamiada Romo now so. Yamiado me ho ye papa wo kana wu ma minti wa anapai. Yeah, me koso abomo abaso. Mira se bibi how na unya baby kan senya na ma ho ato. Na ka kire nchira ba se yeti oman makoko clinic esibubu asi. Disane se me se ekuafo se ni tumi ba sa clinic. Mira me kan ewu eye nketo amini. Ni edikan ye nuanum bi eye demonstration ewo American embassy na ye support won. Na momade eye me ya Menkra no koma Bernard Mona. Yet your main Emma President Mama the first term Oba Besia ye didn't call Maslock. Sikama minya wia ye jailing no 10 years absentia. Onusu o US ho. It is almost omunfa oforia temra. Omun country American embassy say sa Mrs. Tamaklo na owo Maslock no. Onusu awia Ghana sika. Into omunfa numra ne etosu mienu mesre Ghana mpanimfo concerning hostel fee ya offer se for ne manum tua wo universities minim say mpanimfo a edikan ya ebinum abobo professors kama na omuko university na omuntua banka minia Hitman ina me no kasei me ma offer say edan of them ye ko 100 million old Ghana cedis which is 10,000 Ghana cedis. Rivals hostel hon sensem no ya 2-1 more and ya ba be du ho komo wa. Why? Mate ma menka masemo twa to ye snake. Opening journalists amu omenyi mu modern say mo be ka snake if masem. Adenti na menka sa. Hwenia oji the highest pension oji 260 something million. Na mo amayen 10%. Mira me adwuma maye wo Ghana ha me ka tro say me pension me be fiache me get 1,000 Ghana na say uma me ni obi oji 260 million ebi guso 10% iyen sisie nti wo mo nhwe ho no mo nka amen na nkokrafo bebre eye private security. Okay, but alright Vance ya dasi anapai wo kana wono no. Good morning. Good morning DJ. Where dey ka frasa ma mo wagina so ache ya frasa Pacho bibinti no sala frame John bibinti ya fra John ba minti we me kanu na me wono last
last week I'm saying can once and most with Johanna Momantery. Since Obama Washington, New York, school Kesibu or home, school name to me and yet toilet or between wire flashing, or the toilet in Lusu, spread the area. Yeah, 224 every do why? Madaroma. Right. Medasi Papa. Good morning. Hello, good morning, Hitman. I come to say. Me who ya Papa Fro say. But your friend was Sergey. Prokusia J Mamitio. Hitman. The panel back on a car, no, a fat car, a Honson, some. She Ghana, I am say, and no pa, and a nipa, a quadruma, no number. Now, fancy at my phone, I have poma, ya buffy. Hitman, she drank a papa, no, who, a poor driver for box. A passing of what, Ubesu. A drank number. The same thing, Kaba Coupe, Hitman, but me at Chiakeska, and Prince Sanson, what do you Miss House Wing in America, Menqua. Onia, Anka Ayalolo, or more than no, not represent, come, on, you know. Because when you marry Hitman, and you put your bread at Cano, Obaconaya, Lola Paki, so Mapo. Now, truck drivers, do a passing of 4. It was the area who station you pay Gina Hopa Epica. I walk away a Jumadiabwa or Mino. It was on a car, now so a Mino, a car, what has a funny panel? Yes, or my Dumapon. It must say Hitman, not so what they are for 1 to 1, I'm not couple, I am not 47. Come, Ben, and allow me. Medasi. Right, Meso Medasi. Good morning. Good morning. Me ba chair for saying. I just heard before. Mami ti wa no pay. Me can we come on morning. Yeah, Joshua. Me can we stop first one. I come GRE. And so for you woman with all Lebanese for ni India food. Omokra and your man at the Bagana. No matter be go warehouse. On the warehouse one more. What are the better no matter go moto any club no now. Door to door. Door to door. Door to door. Omo air tongue. Omo tax more mine. Na Ghana ni no no aka ne nyoma no jegu we ayi store na wo no na DLFM so mo ko so ayi ro mo den sa nyoma ni nyina police po hu ni mi sa bo so ka macho wo fa nyoma bu ka mo ko se police fa anyoma ni pipa we ye chesu ti se do akobo kro no ba ye da ho no mo na mo mamu ana mo ye di mo pe ni tani ni je wo kra ne o ma abegu ni warehouse wa kra de bia on ni anyoma na akobo Ashi and so police and show. You talk to you, the Sama and Shapema and Temho. Blah, this is the don't like more than 20 times a day. Almost like more than 20 times a day. Then we know the air. Okay. Yeah, that be me, Mr. Offer Franco, Embrabi. Why? Me a brain into no bar, or can't be an offer Franco, Abekebi. Good morning. Asante Zonga no Pelcana woman too. Papa, I need you, Mara. Take away a comma forest before. A free Papa is the best one. Ever seen that? And yeah, Papa, me won't be a bet me a shot at a tima. Success so me for betting up I Eddie about market. Okay. Send the other idea. I hope as well. Anything more, anything. I did yes, and so, yeah, what do you mean by the team of money? On pie 1 money, 2x4, 2x2, win your work. It is move over for the party at the end of the other. And you, as I in a bar, Yadidia, the Pacho, me how Park as you don't know. Matia Santizongo Yadas. Good morning. Good morning. Bebaja Frosty. Papa Mammy, you want to pay? It's why I did it cost war, Semani town. And yes, crack. If I to my son, I say, I will not do our chair. We didn't do that. Obi to me din our chair. Obeto steaming. I see one of Abon and ne or China and then I did it. But I say, O man, Musana, and she said, now. They're talking you at a new town, ma. Ubi police station on our bar. Stop you on the more.
almost share drinks any no more kwem influence wa masalachi ho no masalachi o ma ne ho no ma omo ma share my press wo pavement no so na nipa enya kwan enko suru odu nu apragia moto etwema nipa tumi twem no ba se busa assembly mai any penny for mo tetema new town say eya na so mo wona so mo wuye matem no yo matem me that say good morning. Hello, Debbie. 059340 6565 0534 Good morning. Good morning, Black of Night. Nyami ado me ho ye papa pa first say. Me for sure from sir. Ma meet you wanna pay. You Black of Night. And I pay me can one pay come judicial service. Driver ya oye adwuma na ya chine Kenya court say wa passing your bar stop. Na ya catch any say on 15 million for bail. Na ya na some investigation. Ya mama driver any date some black court obaban ya baka chen sergeant obaban ya baka chen so move promotion pay. Later ko obaban obaka chen say on case for court. Na ya just kan ye chinchim ne sa. Na oban ya yetim ya peso man ko so dam na ya detna. Okay. You share everything. Ya nhwe ya tokuru won. Mpemfo omo tiemia. Mate me that's a papa. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa che fro say. FM me call me ka se ashama. O kana wa no pay ma meet you. Pacho Ghana driver for jina passengers for na here cause obi wo ho na me driver obi wo ho na obefu car ne so ko zenu obechi azenu fe enso odu obetra aka ne mu atareka enu ntina driver for ne yebo wole yedu zenu a yesiu yebefa zenu ni asensi watareka yesiu atareka ni asanfa wafi atareka ni edu asendu katamanso ya anye ni sana de bi omu wian okay enso ba ko famate no obeji se mate ni wo na wia okay ba passengers for na wia mate me that say good morning. Good morning, Daddy. What you say? Auntie comfort here who your papa ma minti wa no pay. Little lady any care. Me my bad driver for so. Driver for no, nyomu ye no. Eya omuji car, omuji ma expert and another mate. No man nyomu sika na near that expert ni benyano. Ano no mudi kwa ya account ma kara. Nenya dia Jeva na ye dika ni shene sano ono no onye djuma oye djuma nya ni sika nti e ma wo warning that's it. Yo Auntie comfort here that say good morning. Good morning sir. Gideon very much Sante. Yes sir. O gidi ma minti wa no pay. Yo Hitman ye ka omanya ya bro a o ma mo bra pa ye my Ghana asini say Tatakwasi ekofa koko ababa akopre baye ame ebo na toja magana bebia enya koko ejidi kakraka ema o magana pa ya ye koko asasa mo tatakwasi koko no ye gunu akofa Greek aba Greek yesusu sa mu ye na mututa enche na wu na wu aba na wo ba Greek no ho ka mom no utimi sa ma concession say ye nkotugu ni konkudu galamse na wa munya sa kotu Greek na wo wa manipa na esi aba hu ka adua no wa sama krata me asa kotu otogu ni etu galamse na jesu sa e kama wo boye no eso fa so pan say na wo ya Greek na so sa no eni ba me gama gi eche tete kwashina ya bwa na toge ewiesi nyina hu say ye ne wo kokoo no to hu na hwe okay o ma we ya bro my positive aba bedru ne ye nche benyane obehwe o mawe ayo mawe yama o manasini ekwa papam okay Hitman enya reho ayo so sanya mawe tunta na garamse so kra yetu o wa ban ya fama Gideon very much Sante na pay me that say good morning. Good morning. Me ba che fro say Prophet answer Tagro Sudra nyame ne mekasa ansoro mesime so 30 seconds. 30 seconds yanko. Yo. Che Ghana emra bebre wa ha. Emra makwan se nipa unipadua no. Obi share speakers o agwa swebo ha. For 20 years so o insert every computer so on number 1.
Ghana port one. Obia koyi ni car, Ghana na koyi ni car no. Na we di sika ka to so. Na me feel me bi na yejuma. Na so Ghana late ya. Na mo sita car na bre no. O agora sedua na me na yejuma. O ha, on sure me tu. O ka se le ku for say. Big sis, one more kwan, I'm a work before man sell no. Oh, e ya kanu. Na Ghana for car one no. O te ma kwan, I'm a coffee be the president. O so many say computer ni set the be akami. E ya kanu. E to say in na point so. O mo bi ato be lo. O mi kan tro. Emra Israel fo. Mo te si ni o ntia ko no. Na you full time no. Nya me ba oja efi so be si wa efi free. Amo si won kwan. Senti atundeli ma me amuda. Answer yadase, answer tete yadase papa. Ye chia aguna so adufo nyina. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Yeah, from saying. Beduka today me free tema community 1. Beduka chuma mintu. Hitman me patio, ya ma o me bi kasake, o me bi nso nkasa nche kra. E ba cho course na producer and director ba wadaroma. Ye be hwe ya madam fi friend Eric o watadika anopa yotie upa. Hitman, onye mi sagala mi say ya abaya ye ka ho asemi. Na insira ba ko bi ka kokoo fo asem. Se me ko ma me kuro mi si me ko akoro ma me afu. Me hu kwan. China for na davete kwan no mate say. Na o say ababi ka say what the president that what they together start no. Na obi su ye campaign say ono di on fi Obia. Enti na hai na ye konkochi no fa ni ntuba bra kokoo fo ebre. Okay. Enti obi na enti obi tina. The occurrence of ba obi wo mu na free prison no. Ono na ne bre so ensu adane milk no. Enti kokoo fo ni do mo so bo bia mo pa bo mahama. Okay. Mate. You could be a friend of Bravo. Me da say. Ye fa final call and afa no pay. Ye di kana wu no ye di see. Good morning. Too bad. Ye fancy. Okay, producer say for my for we na fi. Ye brand ye fancy. Good morning. Hello. Morning. Hello. Good morning. Ye from say. Morning. But ye friend me Sam. Mami ti wa no pay. Be pacho masema edikan. The person bought my mayor about to be bright or year, but dear Bakwa, how many say, or yet to my chromosis. But the person be so much say, oh, man, or what a macaf, hormono, the phone, the kind of man you be doing, or much body to a quan wunya, na casa can see be body anything in a pan so old driving a passenger. I will quack with swam when you're baby in Kira. Who did not cack a shady body with your quan any more pet, the police for Babato. You do for 100 Ghana, yeah, do. Ya kasa to many things for she aka, but still, but me say, me your miss she come to me, no, on she was Kakuchufa, Kofosu Ashama, Drovano, or the Missy here. I am cutting off on the better. Right, but from so much is Kuma, your moment of pavement so and Tonga, yeah, or more water, careful home and education, or more claim. Okay. Oscar, baby, party. Mate. Me da se papa sa wonso watumi afre. Good morning. Well, yentumi amfabiem. Ebra so awose yakọ kofi yakọ Miss Mark yakọ sanso na inshaba producer me bi yakọ. Me chance free kofi tela. Kofi yakọ. Hitman yakọ no na mo say me can driver for one asem na one man be can say or driver na ya passengers mum ne boom no o peke passenger obisa ne say obesi wan na ho fe na o charge no ana inshaba me boa oduo na wansia na waje ne a into waso no waje simple as abc wanya na wasi ne form simple inti no bi am okro no we simple logic inti on fa san anya adwuma that's all na Hitman ye bedo bi as say or the two DLFM 106.9 maybe yes sir yo Bismarck yakọ Mr. Hitman yenda Ghana for us abrano brand bia etena say dia omdom kasa fide ne to from 6 to 9 easy weekend so bia hwe no ye it's a long weekend menchia me so fupani Apostle Philip Doku nti Mr. Hitman ya fancy yo brako yo yenda tie for us so mo ya so tie anopai na ensmodom dia tudwa no so e betu ho na mon kakra na yenye ye ho kwan be for the pen of my sibre no ma no yetimi aboa na yede Ghana akọ nanim na ansa mekọ no memfa woda soronko emani pedi this way de edikan no ekọ de ama Mr. Aguli Samuel ye adwuma wo Despite Media Hello FM ewo was antemantam Kumasi na yensem twiri ni a
owa sante mantem to nkrama DLFM eye Barbara Cranting ese na danfo pa enonom enti oda woda soronko ekode ama eye senior man Aguli Samuel ene Nyankopon nyo kese pa wode afe ba kwa ka amfe ho a o menhira media adwuma ye no adepa bi ewom ni nhire bi ewom no twede empa Nyankopon ema wonsa enka bi. So happy birthday goes to you Aguli Samuel. We ye adwuma despite media Hello FM 101.5 FM ewo kuma se menhira na woda no onye nsronko efri Barbara Cranting na de twato no ekọ ediama Mrs Mary Amwa Kufo oye founder Edma Clicks Africa Foundation entiene eye mame awoda. So ye mame a within the Mrs Mary Amwa Kufo oye founder Edma Clicks Africa Foundation amishira o ene wawoda twede ampanyankopon ma inshira yedie ene kwantenten na adwuma bi a woye no onto super emfangos wei efri Barbara Cranting our Ashanti regional correspondent no see yemfa woda sonku we no yemfa ma na Hitman adofo bi etie edifiro yi bi ene nempotem eye mia made nyina Sarah Ampon utia no pay sanso na ne maame ani dinde aye anti Agnes Tete anti Agnes Tete utie ena Florence Ampon ena fi eye Mrs Nyante anapo mutie pa Yankopon hira wo msa de hia mu yi bi anopai mutie Yankopon ka mo no anya mu nyina kese right kodwo me da papa pa na ansa na mebekọ no ma memfa woda soronko kra e ma menua be mai ne din e de samisika ukopie mu circle ene ne mpatama edin a wode afra na aye chairman untumi samisika ene your birthday happy birthday enkoma brother same samisika na dodo na atafro dodo na atafro chairman untumi e circle ne mpatamo tipton le honde chese baby a ton phones ne de obi anim samisika aka chairman untumi. So happy birthday and come on brother. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Weekendy hwe ye upia no are very very careful insua obenom aduane a obedi aya hwe ye. You're from Hitman. I said I guess here and come executive producer Inshaba Kwadwo Samibi Kofi Taylor DJ Mario Dioko social media na so Bismarck edu say man busy at the sports by Ziggy B Eboy technical production. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.